Nina wekwatio kana musiaisi wa Mutongo TV ngwatani ya Mukamba na mwitu kiisi wa Mutongo FM ngwatani ya Mukamba watinda ne sango denyani wa umonde tu wachu mwa matukuni 11 mwezi wa 5 mwaka ni wangili ile na miongo ile na 5 kilungu ke7 ni ekumbea siasa utondo tweka kila wachu mwa twatiana wachu mwa na kwa dhika na tweki waje tukakomana va studio na aini ni mafikie nikendo sedia netwa twaise kilungu kecha ekumbea siasa na mbe na umonde unene nyamonene ni ulo wa unyuvi wanza manzao ya usokwani na mfaka IBC nendene wa chumwa kivala tuwani President William Ruto nengane masito muonza mbe wa mbunge isitwa imwe ni ya mwene kivila kula wolote tuwe Rasas Edum Edakon kuma kuenga lekone siya turukana wolote tuwe mwene kivila wanza maino ya usokwani mfaka IBC na makomishana masito angi tandatu alame kuendeka kutwika makomishana mabitukuzani mbunge metwika makomishana tuila tuinanise yoloa maundu asu ma IBC tutho imemo masitwa asu imwe kwa imwe na ende museisi animonie etina wakiu ngaleko ya ulei etongwiwe ne Kalonzo Musyoka Mutongo chama cha Wiper wambe koleana na list esu na asekana ngaleko ya ulei yemenda yekonwa kanene twa consultations aini wethukise namo alamesile kalini ni matata muno umunde matongwe ni speaker wetangula na Mutongo iwala ainge bungeni nene kemanishumwa na bungeni ya Senate Aaron Cheruiyot matata muno kutetea list esu na kuthemba ulei na wethukise muno Atongo ima Kenya kwanza ni mamutula mutimu no Kalonzo maimu ya eke kwitha na via etele makomane 11 na kashagwa umunde ainene yange wa IBC ni wasekana asu anwatabiya kana IPDC ya Kenya kana mekethiwe na via kana kiwuyo nondo asuno makalani aseno kalani asuno maandiki asu maimajina dena mwene ndino we na wasia ola monene na kula ika kunwa 2027 bingi muno wese ithia ona asuma commission asu ayondo meka uzuni kashagwa Kalonzo nona wetie kula nesu kunwa bingi byo ya Kenya na asekana Ruto ona twikana mwene kivila wa EIBC no enuka 2027 ko maondo asu ni mo twila tuyambia na mo na indi itina twesisi ya yolo wa otua appeal yolo wa Rigathi Gachagua omuvula kuma 18 court wa Avelo nuwetie kana munini wa munene wa Musiba Makwani deputy Chief Justice Philomena Mbete Mwilo ndena odheina ndena otoni wa kunyuva ala asilialetu mama kwani the three judge bench wa nyuvia nikadose ya meduke siya makwani related to kumudhulo kwa Gachagua nitu ila tue likakiu na indi modia tuenene yulua ODM na yo yoneka yende na kunya mawasi kipanukanyo Atongo ima ODM mioneka mainena na mawasi ya kipanukanyo mayoso mandeni wa script emwa ko tulikebo woni waku ekulio yolo onenya wito lo IBC yolo wa siasa isu sia ODM Gachagua ainde maundo onde kelo chonde okuwa uyenda kwenda wetumwa yolo wa kana yolo amaundo ala mane ekombeni ya siasa wena mwanya ngedo sithane wane na kana ni wane ni womya woni waku na woni waku wetoma kwesila ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano na watu mkuviva tende vinandeni wa mitandao yetu ya mikumu kanile Facebook Mutongo TV esuni page tu ya TV Mutongo TV na page tu ya radio ni Mutongo FM kuna watu mwatumani wako ngaleko ni isu unenene uye mwako yemwe kwesila mitandao wa Facebook na indi YouTube Mutongo TV FM official subscribe ndeni wa channel kitu cha YouTube na yende unenene uonu kukwatavo yemwe kwa yemwe namba ya simu ni noti yemwe itatu nyanya noti kenda monza itano 0113809775 sasa ya simu siavika wana simu nisi wa TV radio na bio witawata umetaba ete maboni ikadasi ndani kwa songa yemwe na yu nienda kudhocha ainima kwa onde meva ni mavikie ndeni wa studio na ndeni kwa tingana mwatinda desa ni kwa watu wa nesa tuelona na tene happy new year walimu wewe na mwoki na mwani yetene ange tuye mwomo no inaidi mwigo mwe atoche ku studio nikadose ya itwa kone kumbea siasa na tuyambio baya my brother karibu tena asante nionenga mwanya yutu musembai
ya Mokamba na sisi alama sisi ya kuombea siasa. Asante. Kwa sito ndito Augustus Chalomuli na ninye party leader wa chama cha National Liberal Party. Okay. Augustus Chalomuli ni kwa ingine mumwese kabina kaka IBC esito yake yena kwa sekana muno na ije kutumiwa muona va wanakutuka ni mwene ni mutongoi wa chama cha National Liberal Party kana NLP na indi Chalomuli ethetwe aithiwa kama no kambani no zoita bya ethetwe ayekata no itha ndimuona muno na ni karibu sana Asante. Tuiva ndura ni sengeno ya IBC ya muthira twaiva baina kinene tuyabikire butu bigeta yitubikie ba Bana FM we museo ni muzeonye ne ya muthira twaina kuba twanene ayo lo IBC na network ingi Asante. no ndo kila twanene ayu nikithono ye bizwilo twaweta ni temwiwe ye yangia kuibo aya eka nikethie thukizia na cia maitu na nyingimea Fred mbatha ni museo na ninotanu nundu wa kukomana na bwana Muli ni kwaja tikatata muno nundu pe mwana yongi witweta wa chalo mumo ana kana wewe neza wa vitu lakini uzuze utumweta mazinga yuko niti urata muno withi onakawe niti kwisi so ndio uloma buku amoli so ninewe mwe ukona mundi ti mu studio nyine nda kutabia education cia maitu ni muima ni museo na yini nalika bai kumbeni na education cia jala tukomana makambea nitumasometa cia kumbeni ni notani mwiku muno kumwea titembe imwe tisome imwe ona kwa ninzoma na nyina lika banu kana ngia kabazania kwa ba yote nikana withi titambia na tithi na tiyuma luke kumbeni nyine na mesa na yuko uni nezi ono mundu ni umala kabazania kwa kazuite mesa kwa ninamukethi nyonde titembe imwe. Thank you so much na ndi senator wa chumwa twailenda na gu na ndi nondo itumila cie thiwebo mwathi wa munyoro mwasele waguo wa mobiga lakini nina tabizia sese kana wa kwata mwanya wa chumo no kana ndo mangolile senator ndiye ba umubiye ba katibo kwe kombene no vya muno rastas na kwenda tunga vya kwendo akivendi ni munthi na nene vya moyo muno kuona bwana Muli ba tasoma nake lakini aimbe wakwa skulu na itina miaka mingi muno mtu akoma ni andekene tuendete nthisia muingo na yile na mwana engena ni notanu na muthoche kumbeni na kenda indi. Asante. This is a woman na mesa kwa yana. Good. Asante. Thank you so much. Kana anatizia kana nunu bala mesa kwa. You muzeze no amanya ni mapwa kenda wina kudi okwa umwe wono kenda wetuma ukambia uzwe bakube na kuzwe basa uzwe kati ni kwa tai ni mako na mama nyama sio onde ni kendo sasa ni twatambanya imwe ku ambia kutuma tuma ni mako mawoni mako nengwetha ndi masoma nenda twambia mako imwe senator Betile na ambia naku ni kendo twala bwana Augustus Raya ni nawe tekela tunenia na watu to sisi ya ngoya IBC twekala muno kutenda nzama ya IBC na you president etina wa selection panel kiuna chono chambia kwenda kizungumkuti kiucha dhala yini mamini manenga ni masietwa president ni wolotile isietwa emwe ya mwene kibela bwana Erastus kama ngata wasia tukana aende masietwa dhanga tu ma member alama ilo tu kama commissioner no nenga ni mbunge twetele mbunge tuona ndo beudhi to step ahead as far as IBC commission ku constitute wa ni aso uno no twikite tange no twabe ko bana titabo itina undu twaweta ba ila inge twaile ba twena kuna bwana FM twanene ayulwa selection panel chau you senator itina wa masitu aso kunengano ninonie uleimo nene muno kuma ku party leader wako mheshimiwa Kalonzo Musyoka ayasia ni William Ruto commission kana masitu aso nominees aso ma William Ruto na mene kwa kana taulei pene consultations sisi tunaona nini hata yulwa masi twasu alama nenga niwe no twizo bika kwa bwana Erastus nondo ineze kokwe na pepe na kinene kivo nondo wa unyanya wake na Josephat na no ndio tunambo bika pa kunyungunisa kuomo nyungunisa kikatiba opposition kananga lekwa ya ulei pesa inaweza kana katiba ni ulei ne minority ningina ikenda consulted then waseule wa IBC kama sekana kiucho umirite katika analytical report na nundu nimekia consultation tasiamba
matana umya pano ila inakithisia interview no sio consultation ikaenda lakini ndo tunaoni atatu makomishona atatu ni Raila makomishona na ni Ruto maana kio chama ni onaketa soma na ke ni mundu musomu muno ni mundu museo na nunekieneza katika interview lakini the no la munene ni kasi ni wa na nok unaona tuanga bana kwetu Turkana na nenge ni wa chief of staff wa State House deputy chief of staff deputy chief of staff lakini nasi kana usiola wibo pina wa Kenya wendo na mwenende na wala kielelo cha timu ya Kenya kwanza ni kuya kula usiruwa we kwatyo wo nenda kwa mwenende ndo wejombaniti kula ika kuno mbinge wethe yoyeka niko nawa ikoyo ikaema ugethe no cia tiala ko ona balo binzani nangi nwende na utata nenda kwitikila nanga shako kana ani makalani na ene nthi makeza makunue muno na kula itale la police station na ene nthi makechungia kula wethe batamba uliko yanja mundu ugotwa Nur na mala manese ilio momo wetina alama zero mathandatu manese ilio momo wetina nake ena mathina maingi muno kumana na thukumi wake wa bumbeange ukethea ni mundu ona ndo makwani make ni mathelile kwi kundu kwina ndono kana no so atandu uko wa mazizia kala commissioner pau ukwethea mathina kauta kusese zota mbodi baza no kwasia wanu kuteta na kachagwa kana no makalani kulega kunwethe siuye ka newe wa neno kiwibinda ingi netha kulega kunwethe wethe siuye ka niki munyungu nese niki party nombaka tukamba kunyungu nisiana kendo kethe enenthi ni monsa mwelekeo na enenthi ndimamenya kana ndu atia sio na kendala enenthi mendo maizunga kula wethe mundu akakuna na tete letalwe na italwa yute ndeta italwa muliketo na simu yozoto video na kenda wethe ba imundu usobyo karabati kwa mitandao ni akatuika niwe wasinda atesindete na bala Kenya mabikitwe ni serikali la yivo niona meyumbanite pyo komenucha kondo kila kenda bata munene yu na ndo inge meyumbanite komenucha ama maibande ndibambu kaibale tosa ibande nakura saka kuandikithwa matandikithwa kula ila masito amekwete mbunge ona baige ndukia maana kiende ya mbunge menda mabetie nundu zindu cionthe mbunge ine yathalile mbunge ni muule kwa Kenya megalemeze kana mbunge ni muule wa State House na mbunge bai mundu we mila no binzani ukakona kale londo batomeka nundu muzungwasia the majority have their way the minority of their say kono mbaka unena ni ukenda bona kanda withie ipo injini wa menenge mwene nthi na andu ane mamanyakana mamuthemba mau ukekala kende ya mbunge no unena ni wene wosungio ni mau ndi kuona ate kwa kitubi kiyo muno tamono muno mundu ugutwa no kaka kwa kusilwa momo wetina kayete thina na nundu na ubindwanwa ona mundu ungi ndiko no bendu kumunene kila kibo ni mwene nthi yumbani oge kwenu cha serikali la yibo senakazo ya magulu maingi ni wana kia mbunge na keucha bwana Rastas kiuni zoke eti kinene muno bwana Augustus tuiva thini wa za mesu nitolika na kabindane ka selection panel kana wai ni wa weti kana ni wa betete ni weti mpaka kwa endwa kotini pesa kuona selection panel ya endapo whether ndwe whether ni kwa kimuli kiuni kina betie basi tone mwaya inanenga ni vaya mbungeni indibe na ulimu nene muno kana kwa nino ya bayeta the people's loyal opposition na ukizenga na serikali na mo nimeotetea masitwa measia anome oteta nibuya umalikine masitwa ya mumiende no selection panel you know kwa woni wako taumwe wenda kwikana ndeni wa panel yesu umanyuve wena mwikio na masitwa su mumieva na okunyungunisa kwa ngaleko ya ole nimeonyungunisa na oinge mayose kama yasi mwene ndiaka kuna kula mbingu ile sivika kunyungunisa kwa ni kwena pata kwa ole Erastus ekan nambo kutavya kana nye
ni upande wa opposition. Ni party leader wa chama ki katika opposition, ki katika Azimio. Na naenda kwasia either pe mundu utaele kunena ubo wa makamisha na ma IBC ni chama cha Wiper na Senator ba na akina Gachagua maele kutumwa kabisa, maele kutumwa mundu ila upinzani ila Azimio yaanza kuyenyenga represent Azimio upinzani usu wa kwa magangi hapa mambunya meke ya mundu wo na mundu zuo maneke ko kimuli anailete ku represent interests yo lakini by interest tiko by kindu na tethesi uketha nyina za kundula upinzani Azimio yenda neither nomi na answer tofauti neither kwanza na make sure mukamba pe mukamba wali katika zamesu imagine by mukamba all the past commissions ya IBC street ana mukamba iyo kayu commission ya IBC no bobate mukamba na nikwitha nundu achao nikwitha chama kicha Wiper commission na abeti yabene magani hapa ai we anaita watu commission ile na ile kuko yu tikivuto na chairman tunene no ya Wafula Chebukati and Cherera iya Chebukati manipulated ni tunaenda kwa vote manipulation unene ya yu ile proper panel okay yu ila nasa kuwa upinzani ni ma represent na ngi represent akamba ai unaona nipinge zaidi ni mkamba mwenzangu Senator ba nipinga make sure nene kwetheka ukethe nali kilenza mesu ni ya kwanza na make sure mkamba nwalika katika IBC unike na bitie kwa maelo tumwa maelo lea kabisa ndo makosa ni mo okay mana atumiswe Kenya ikala 8 months itena IBC commission tuikotini tuisila mesi tu na bitie lakini for the sake of the country na zeni ngutia you utina mbothi pasa yes. ndo abanene ya muno ni wa wetike kana ni wa wetekana utumitu ni mheshimiwa William Ruto we mundu wake you andu masia no is mundu mukamba akona we mudhui mukamba akona we mudhui ndasia wiki bidii azio ndio kwa majini kana udho asia ndawa mukamba ndeza kwitikila kindu kisio kibandu ba asimwano ukie ni chap anaweka bidii asakuwa hatimeasia uni mundu wa Ruto meza kuona bidii ni kitenye mwene na ngasokuwa nisi ama 13 tu chini kila tuweta haki mwena cha mukamba kiwu cha mukamba na hicho kinatumiswe tuidhwa bala tuyoyu okay kunye ndiye mundu wa Ruto ni mundu wa opposition na nina chama chakwa ki katika upinzani na ndaenda represent upinzani katika Nzamesu yu upinzani ukiwa wa Wiper yu mailo tumwa mailo kwitikila kila umie nundu mundu wo anaibu ngiko kimuli represent Wiper anaibu throughout nda tumwa yuma amina ndio Kalonzo kwasia ati Nzameti nzio to ile kunena mwine na chao zaman za consultation interviews were done interviews na open na halamba nasakuwe masakuwa mumabu metwa bunge whether we like them or not kila ndo support ni ndio ya Gachagua kwasia kana ani makalani kumeka na mo twende tuumbanise 2027 nanye tachama ni tuumbanise 2027 tuambie wewe wito wa kuumba 2027 ground tu ground kutu tweke stories ya kwase tunaikiwe kuna ya IBC twaze kuni kino what about the parliament senator ya Zeneramba stuff the parliament ukomwasa kuwa this was a process ina illegal process a legal process selection panel ndia asakuwe kikatiba uketha matenda ende metha mami ungamizi ulama mbungamisi ndikethe katika Nzamesu metha mami ungamizi yuma metela Nzama yasakuwa na yatwa masitu kwa president yuma atwa kwa president makama pingata permits bazitos moto wa parliament MPs make a decide kutwele kunena itwele kwasa
Wacha sasa hiyo imepita. Wale walishindwa wameshindwa. Sasa tupange 2027. Asante. Ninengoka kwa wingi. Bwana FM karibu wingi. Na tuibau kwa masitu asu manenganiwe na hii process ndo kwa hiyo. Aingemetu netu asia hii sio interviews ndo siendeye. Na pauko amwene kebela. Nebo tie kinene muno. Andu wamerukiza kwa mutandao na nginya ikundi ya Tifa yako kunikiriasia Ana Amadi, the former registrar wa judiciary. Ni watongo etie bwana Charles Nyachae ni omwatie na indi rasa sio kana namba 3 indi masiro mauma tuone rasa simo kana namba 1 indi bauko una wake na Nok ula ni deputy chief of staff wa State House ula wa governor wa county ya Turkana na kabindane kau bwana Ethekoni Thukumata county attorney kana motai wa mayor wa serikali isu una nosu kwesa idhi ane wete kenene muno nga ndone ne keu ngo nenge mwana ne keu ndo na kenene asene zo kenene yo no nana wa bwana na Nok mambo commendi na kidogo ne ndaba FM mimi ne kenda anene keu so kwa woni wako tukiutaalamu masitu haya manenga niwe asia ethabe ando matailo complain ne wiper na wiper ne ku complain party leader wa wiper no na iwambe kuleana na nzameno na ndio ingi asio kasia ona ruto atwika mwene kepela no yenoka bwana FM zamea IBC twikale temuno tena IBC mimi tuambie kuona cheni inde bena opinzani oleana na keu Erastus yakana asiati nye Fred mbada nundu ni mundu wa Kenya ni mu Kenya pe no sio kwetekela kana nititambisie kwethwa na IBC nundu tekalite kibindunde miaka bakubeta tutete na IBC 2022 niki makokinge muno kwethwa tete na mubea wa muthembosu nundu kwiene nthi maile kwithwa mena mutongo iwo wenda onene ya maundu mo kula assembly zikomania na maina mwakilishi wogo ku assembly na kwi utongo yula twethwa na guo ula ni usiaja maendeleo ma ilio fulani sia twazi ilio sio yumbe na ward na kwi ilio sio yumbe na ward sitena atoko imamu thembo mato na kusizia maendeleo alama ile kwa nemeba na kundwa kwithiwa tiseovisie nzama ya usakuani beta ndeni titambisie timu baka ekangu tabia pe undu mwenye nese ta Fred bada yepe undu mwenye nese uteti Erastus uteti ukuna wa yundu tikuna ama undu au kuona makunetwe yuni jo kuiwa mheshimiwa ba muli ambao kima wiper kwanza mmetuke muno no uteti ukuna wo na ukaziza moka hati pe bandu ba mukimie ndaelezea na mageta ukimana na uteti pe wewe uteti ukuna wo na iwe thukizia twazizia undu report ya Nadiko ya itie pasa kwe atombo ikenda nzama iliona idho na nduma iliona yu ateo labda muli wa chengiwe banini sindu ile ingisio ndene matatete kuyanisia na ilaba na ndio kotini ni kwatia na tumeje unanyumone no ne Paulo bukuni ya balwani wa bilibi lungu yake limuswa wa katatu zia titale ulonge kwetho emuzi yango kwenye we mutongo yuaje obiyuzwa nekie onakwe kana naze no muzi okwinya kawaende na azia ndine nange kwiwe na eka neza na nuzio muno na yune tukwatie IBC ekana asio undu wambe mukamba asia kingangi kumaluka usini no yuko mane anacho butumo na kikuya ngune kwiwe nai ndukale muno nundu kingangi na nguo sitwa buke bunemwe yue zama ya IBC ula wezi ubo wayo nesa ni panel ila tunainayo ila wewe mheshimiwa siakana yaina uwakilishi wa wiper na siama ingi si oteti ne kundu zitu zambe ile tawo zila zama izu iwetiwe
nitwetha twiwie umwe wo kwasya tiya kwateanea ou undu tuoni ingilile na meongole na ile ma commissioner ana maasya tina kwateanea teu pe umwe twetha tuoni katika pane wezu ukwasya tina yakwateanea na ngania ndane yakwata max yasu na tina kwateanea tuya mundu musumbi uzuye tekelo nandu wangi nituoni yeke tuja muthembosu hakuna tina ona kitu cha muthembosu na kiu kitu ya na pau mbelelo wa yema bala bandu ne weta pena ngwata neo kwa alama na kitha interview de lama na kalende mana ndi ko de mana ile na ivasha mathi me kalande masisia titwa ya muzumbe masitwa ano na betha baili yuko nye kuyana na woni wakwa onabu waipe kwazia muzumbe nunaile okonzoti opposition opposition ni mawakilishi twenesa katika komiti ile na ikenda si interview selection panel katika selection panel na ila mawetie wethugizenda tombingi sio bape thikon angi metuka maina thina muno yu nienda kwa sio yulwa uneni uswe wa waipa nundu waipa ni chama majority ati waipa yoka ni opposition yonde nondo wethugizia DAP party leader no kati mete opposition kati mete atongezo mengalekone ulingale kwezi kutongezo me mata othukuma na muzumbe nundu ni ibwatie mbika bau itinga ine zonene zonene itinga ine zonene ona kuyono ningi kwani ndio itinga ya serikali nondo bika wetinga sawa tombo binera ekanasio ukuti ugeto define opposition you opposition no mupaka undu wambe mamande topic nzeo itona kutuma mekala katika izeze sio tangasi na imwenze obyo ni kwasya ivye tigwetekelana na osu uza kuiwe ta Germany wa IBC point isu ya mino wetwa ona kizeze kicho tangasi niyo ile kuka na mbemwe of course na yoga na mbemwe uzithi ya ni manenga mileage na yukundwa moneo ina nata enesa kwithiwa manam nyambisia pau na kwitha me uleini yu uleiwe wa woni goes nikwe ya musumbe ona anengane milioni ana anengane bilioni 50 kila ward ake wa mbesa isu pa ikindu nezo nengane yu ya uleini goes lakini peka samuka mweme kwika neza muno yes na ona newe mheshimiwa aweta waziati ona muzumbe atwike chama no mekwazi ipe kindu meotavya ene ndia kiline kwa cha kumeke ya ukumbao na kumea infinity yumbanita niwe mheshimiwa wazi kana ona gazi kwanza we ene 2027 na yu kwa mayasi infinity yumbanita yani ilawe wa muzungu yazi bring it on yani just bring it we come mimi niko tayari we lete tu you opposition kwetha mayazia momered isune plus nene monoko na kwetha mayazia onape kwata makazi isu plus nene monoko indi serikali meazia ne buye umalikile you serikali na ono mubaka ikasungia kindu nuru ne ondisa ikalekileti nuru uteti uko na wu uteti ne mobela weta wa wasuti na othelela wogela wabaluka bauwe na kuka thelo kasio kaba na kwanga thela na nditu yake nila mindo theta wa pendulum yetha yiko yende na uswinyo na siasa iko na yuko ngaleko ya serikali yesungia nundu opposition ni na paito meka opposition ni kana serikali zeka lekileti juma aluka yes chairman unokutwika eba gube na nanoko none of the state house na none of the state house nenda kuutebya kindu kimwe Erastus cha kusani sema atongwela ndo no ni emeke tu interview nenda kutebiza bame ukona mo alona mo ni interview ni interview ndinaye ya just mundu or anybody ni utafisia ba ala no ni interview ni meweka la ba yake vilani kia na mambe yokulwa makulu meukona na mutongo ifulani na ona kethe wapana apitie wewe nesa kwanza osenga muno wewe nendo kutabya osenga muno wewe rengania
ni mukawa ngavana wabana na kondwa o ngavana usununi engale kwentu na inena na musumbi akakuti bidine sabu yikawa na yuko Erastus kwa ndozu utwika wa chairman kwetha eba kubena na PA wa musumbi ndiko ndozu we undu munene undu munene ayeti undu munene kwa nundu ni utebye neza Erastus yuba Kenya nye yo nangatuka chairman wa ABC wewe ndinda na manzo na manzo ndinda na kalonzo yuko yani pay mundu te okona mundu pande ugethia beke nene yuko no ze ugethia otwende na yuze ote no kuze wa senator no kwazia no niweze maana ke ozu na maana ke ozu ni somete mwe na niweze qualified niweze maana ke kidito na no kumi okuze wake na kondwa yu eka okela githia wakati ko tete wa Kenya umundu tono poa kwa no tombo iwambi na pai mundu utapoa po no tombo iwambi Erastus kangutabije ba na nyina akwiye paana ne kalange utungelela pai mundu wa mi usakwiro ni muzumbe rozu wake wanwe utona kuwa ni muzumbe ikona na yazi ya muzumbe kala tena na tene uwambe nyandika ni utabije ba pai mundu amtembozo na ko undu uzu utono poa kwa no tombo iwambi no ugo mutombo ungiwo yeyote utono poa kwa no tombo iwambi Senator Nugita wagu indi bwana Augustus kauke wewe unake la kundu na nene kama Erastus nenda uclarify kindu wa correct kiongozi ba ila wa weta wiper wa seti wiper ni upinzani pena si ya maingi upinzani tisi ya maingi tu upinzani ni wiper nundu DAP Kenya ndinayo na representative katika selection panel wiper ya make sure they are a representative with our Kimuli in that selection panel. Selection uzu Kimuli no unailete kunena akasia kindu kala twakona bahati sawa. Nitunewe statement yake kanusha akwase kindu kala tuweka bahati sawa. Hakuna ku wiper leader yu okilete akaze hii kitu si mzuri. Bena ndono nene muno. Bena question mark. Na clarification hiyo kwa chairman ati ni relative wa ngania na ngania hiyo nenda kuunga mkono FM ba kila mundu atie nyundu na mundu tunaina nzama yeka interview ya sakuwa andu nyeni katika opposition ni asia masito asu ni sawa. Okay, yes, thank you Senator tijo wagu niyo ambe yake huko maybe bwana kino cha kuongala ende tulikane nandiko report na FM wewe ndatwayilie bai kumbeni izini wa wetie kana no ndiye kwa chama chako jenda uko nonengi na yu Itemba kanga rabi wangazi wazimu niko kuna mwana ya bandugu wa agaza zimuli nandiko agaza zimuli ndatotonya niwe zimbe nyamba mutungi ya mubano ndo nunasiye kwende kilanda tika mwiso kana ko Kimuli ambano mugaba na limited ndoma ndizima ile niata kana niwe muwange kwewe ndo ya ambassador ndiba nenda agenda within ya wakilisia na ndiasia katika upinzani katika azimio pe azimio la serikalini na bino bo chama cha Augustus ki nangi wa mona vinda imwe unemona wa munyoro umunde utinda na itu ekala na timu ya Raila na kondo wo uno bandiketo ndono bandu nyenera radio mutate anundu ni mwese ohungu tatea ethicon lakini uko na yu anaandikitwe ta anaandikitwe no una noko kono kwenda kwitikana na FM kana undu kanye twa yeuga usumbula wepo no usukuma muno andu ala me kindu ndu ona ambunge isukuma undu commissioner ile usukuma lakini usola wepo yu akenya ni wange kundu manatwa na ibinda yeyo ketakula ikako na isungwa muno kuma kila kitwo withe akenya momene eka MBC yeka tali akenya imegie tali mama na musumbe no na masangaza tene na MBC tene za utangaza na nguruthe andu bandu mabia endo wenda kwetengewa ilete ebo ko agaza zuna kwa ni mwezi
na makosa make nze etulela muthia wa mbere bande nditaila ngabona nditulela mbujongo lakini nenge nimwikwatizia neza nundu neze nungweza oza laini na oza laini kafika mutongo iwa ndino ena kidengo kinene muno chotongo ukatwikawe bandu bayibe laimbi ngikwetu asumbe jao ngalama nene kiyu na makale no ndeta tuka ngabana nuko ikwetu changabana ko ngatwikawe namba olika kitwizento na ukalika kitwizento nono baba mbeze ngiro mutanomo wezaendo we level nete la wona makale amina ngabana ukongona balesho kakuri ukati na itu wekaneza muno siasa na nina we kwatyo na kuta mwana mukamba amunzao nenweze uzwe my great grand nenzuku uko ya munzao ijo nemwe witu wono munzao ni munzao inye patron wanzao ni patron wa baya anzao azana hizi ngene sia offer ni lawyer wa baya atui so senator bau kwa Nandiko report maybe ndani kwate ni FM waweti kana mheshimiwa Kalonzo Musyoka kutwikithio mwene kivila wanza mesu peka kanda wekiwa FM Nandiko betia mwanene kile chango thembo no ngonenga mwanya indi senator kwenene ilo Nandiko report ni andikiwe kala kindu chanenga na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na shungwa na matongo esi na ni manene ilo consultation ya atongo anene na atongo yasum president William Ruto na Raila Odinga oito nena Raila Odinga eaze mo wende zilekale eaze nyendizi lekale kila kibone wewe na twekeni wotho ko baba mwe Wotevia Ruto na 10 point agenda mezi rube point ya kwa muuzi no kwitikala kana no kona mheshimiwa Kalonzo ba kwa Nandiko report tapo tena walikile na tapo waambie kuyikela kakanda then wa Nandiko report yake mheshimiwa Kalonzo na zamu ni amunengie mwana watungia ni andhi ya Kenya na kushovya mitala ya ile takuatiwa ya kimia kutungia ni andhi ni weze ya munene wa musumbe mundu wonde watu ka musumbe katiba kenda atungia ni andhi tia na echende na tia yatakao na tia tumeandu makua na tume uchumi wa mbwema kuzo ndio ndaila siyaganikie katika Nandiko siemo vuko manundu Raila no nakelile anamba ulika baasi takalini na swali mazi ya mpanda farasi wawili upasuka msamba ndio wikalile mbalasite nuendete o no mpaka yura ila mwezi dikalini kanake upinzani nini na ndani mupinzani ateka na mupinzani tikuma tikuva saila we ODM yakayania kwendo akwa vikanza muno ni juneti ayoka ke muzumbe keja finance bill weweka unuzu muzumbe wetha no mandie juneti Raila amba kuzemba moingo wetha ndeba kubi no ngwana tu madhinake ngoja madhina juneti kueko kineza wakimi wake ato anyway so senator no gwetikala we acha Kalonzo Nandiko report enamuye basio muno tio ndo mwe ondo me ukona kana Nandiko report ndese kana kikasa unya mudiondo kina umbisi uyu asante senator ya Wamina Augustus nikana tumina na bwana FM poko Nandiko report no kona yeki kwa kama mheshimiwa Kalonzo kana kwanzie muka nenge yeki omombo you senator kana Nandiko report yeki kumwelevate ya munengenzia lakini ni waweta ODM na waweta Raila nye tapati leader wa chama ki ukambani nenda kwa asia kana by benefit nonete by manufaa nonete kwa mukamba numite ground na ground ya ukambani by faida ikwatite kwa Nandiko maondo ala maende upinzani yuko senator kwa sena ile kwetha na kwa munyoro nye nebindi se micha uchuthe se mukamba mbaya mukamba miaka 15 over 15 years mukamba bai faida wonete serikalini waiki nduke mutetheti you either we kiongozi na nunengiwe Nandiko ndole kwamba ubindise mbaya ku itethe kata andu ngitweka shifu Raila lakini we Raila kile binda amake sure andu make ni mafaidika
yue kichama kicha Wiper na Nadco na maundu asu muonze masioi mukamba atethekete tata vai faida hate mukamba atethekete twende uthina andu mekwata ma minister vai mukamba mandu meko ma PS vai mukamba developments yinangano kungi ukamba ni hatupo no nzanze himwenda tukwata nina nzaisu tumbika mwisho nundu buma ende ibu for position izu ende yu ndiko na vena advantage kwa mukamba kabisa ni uko na ndamaunga mkono nikinenge na measi mheshimiwa Kalonzo ebindani yake nibikie katika atongo yesu mebu izu opposition yesu yebo ni the most experience measi ni wo kunengwa manto ya utongoi ni wo kile kibebelo na yo no cha president William Ruto na wewe mwene no wetete no makasi ya president nikiwaze bye ni ara mukamba ndio tete kapo ukwe kila my friend Erastus nomba ko cheki kila kinomba ko kuona benefit yacho Kalonzo ni most experienced years over 28 years to member of parliament minister serious vice president vice president tambaye yakamba tutetheke tata yutavala mumite Kitui imagine Kitui ndi factory Kitui ndi cash crop tu akamba tuikito dhino twina aongozi atuwa zuike ma vice president no mbaka utuonye even before utuonye tukwata tu benefit tu faida kata tamukamba na faida waitu wale kwitha umeta wale kwitha vena report tesi ya Nadco kucheki ninye kiongozi mbaya akwa charity begins at home. Charity must begin at home. Okay. Niwo unaona Gachagua etete mbaya yake etete mulima ile tuetete wanu vai mundu gutetea mukamba na sema chalo mundu gutetea mukamba vai mundu ukutetea mukamba Raila ethi kwa sama minister matu kuma kwake wewe pa ngomba minister kwanza tuikwenda ile tu more lay to opposition hatuna minister Kitui county nene mbewa Rwanda ndina minister hata umwe Makueni ndina minister leo ndo umwe ukambani pama saku na nenge kutuka ministry kata tethesi ambaye ya mukamba kuna mbaka tu check benefit ya mukamba ni chao onatoa kwa talent opposition Mount Kenya ina kawa ina chei ina everything kumo makuo kitani mesema ukitia chao na ni kutabia guarantee mainenge Kalonzo Musyoka president guarantee ndugu tayari nimwambie kwa sema tiangi mulima yanenge Matiang'i president wonu uteko college deputy president no you guys want to be in power mo kama asitwenda deputy witu Kalonzo no kwitika atuki the minister katika formation hizo tweke hiyo kengana tunene ukweli by president ukite president lo kuka ni chalo muli na chama cha National Liberal Party ninye go liberate mukamba 2027 ile 11 asante Bwana FM Nadco report netwa neni yulu wayo na bane itubikie ba opposition la atongela mewa manene imeoneka beba mwe ende umwe taitinga azenye ndizile kale kwanza Erastus taile kwasi matunda ma Nadco report netemene yute yeba meme sana meme sana anendo wotavyo na kwiya ibinda ziku weo uze na tokwaze niwo kwethiwa mheshimiwa Kalonzo aibumbe no wa muliki tokethe ya Kenya no imwe ko kwanze makanengi no theki ubano wa kuongela katika kumanyika kwake lakini na utabize bana kwiya Nadco reports ni obete moko mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nenda kuwotabia undu suwethiwe yate undu ambepe undu kwenda kuwotabia omunthe Erastus ila committee isu yase obagwa na alametha mamiungamite manenga wobisi yu umunthe tiile ba peke ndutaile kuthatizi kana tayari mheshimiwa Ruto netinga maimaneni na makula nyati then cannot contain eruption contain with the and we maitho mailalamika muno te kasi ndu fulani makula ni wolo ndo lalamika no maize methia pezi ndu fulani tikwenda kwika kimwe
itenda uthingithanja kima utikana toze shumwa teke banundu nunena nawe nunena ni voko nunena timwekeba namba ya keli pako le ni kana le wekale ubwata na nebo mweshimiwa waishikibela yupo ngwene ko tabi yupo nebo waishikibela pakula ni kana ne ongale kweno yo le nundu nye itinga ngathanuka nundu ngathanuka na ndile yo thanu nundu nyisia cia ngo nau ni kana withia baike ne kingi taile kwikata toze mweshimiwa Kalonzo Musyoka tikeba na mweshimiwa Kalonzo Musyoka oswa na ekiwa na mina koso atuwe chairman na atuwe chairman wati nila pedo paise ubwa committee ile keve thiki interview panel wete mundu waku ndibona ni ume wako ne onzindite you siendwili chapata kibelenge silazi obete mweshimiwa Kalonzo moko kindu chambe ila watukie mwene kibela akwatianie ne chungwa na manena na unduzwa thikumya muthia mena meivela nisu makesa kunena panini o mpaka tu yakendukela chai pa katika report yesu nimeokelea makulwe chaumanie nao mwene kibela ayo na yukundu wako yani ona ubo wa nadiko onoketha uiliata onokathuka ata payundu mweshimiwa Kalonzo utona kwithwa aliupinga ena bina ona mazera ila ni waendie serikali ona makazi ila ni waendie serikalini ila maminye kwike mweshimiwa Kalonzo pa umamwiye yutenda utumia masabu na masabu mapeto waniwa wa mezani mwana azumoga magiko wa mezani nika nati kwatekete tikata makazi maketa andika equals to 5 na ima yambia kongoleli masabu manyaja 1 plus kindu kingi equals to 5 niziana aye plus 2 niziana aye so mweshimiwa Kalonzo sababu yekiwa Patrick ni twaile kwiko kindu ake kalakiliti na yutwaile kwike chao tumonenge wewe wao kutwika kochi na ichungwa na report maikuna na nundu notienda mathengene na muzumbi report igesi ni kwani report neta yatwe na State House ya toiwe Capitol Hill kwa Raila na yazi wa State State House na Kalonzo Musyoka hibo yes you mazi anitienda na biza izime babela andu ma pele kwitho mundu wa kamera wo buka kuno kamera gaje hivi Kalonzo mutende ona muzumbi maya nena you ila tension ile ipo yai ikwate ima Kalonzo bambe yakona bane twambe iyo nena uzindu mwana muzumbi yuko nenda ukutapia ila watu ikiye chia na achia undosu mweso na wati ila tuweza tuize opia panel wewe mundu wako na anenga na mundu wake Erastus eka katika panel isu atongo yatatu ala ngona mana professional mana mami maybe professional ya makanisa alange na deti na muteti wa mweshimiwa Kalonzo kuni weba koge mole heweka mwalange atano ne mau alange atano monde mau nimetinga na muzumbi nao metinga na muzumbi mweshimiwa Kalonzo nunena muno aye nundu ekilini naye watu nengie report yo kwasiu report ile watu na ndiko report watu nengie oneke theta asiau mamuya niwe watu nengie na watu nengie yacu na yuko kwetha aichea kiakili ni wobetwe moko nundu akagila zine naziwa kwanza na ndiye zinezundu ateti motho the ya mundu o manna ni uko the o manna magambia kwaje kwanza ndo abage nyona geti yoka no withia wewa lakini magite kulonzelo manna you mama na you take care mweshimiwa Kalonzo na esa kwika to kunena banini o makai ma odio mekala ameridi na kuyo mekala ameridi metele awete maami no da kwa magazia kwanza amaze obizi report matamienda na yuno no waze obizi pa yuno ro na we wa mina ko wole uzo liwa kwe yuko mweshimiwa Kalonzo Musyoka ndo akwetha ai chairman wa undozu bandu mobe moko na kwethewa iwe tunenge mundu katika panel na anenga na mundu bado ni mobe moko nundu akakula gwe kwani wete yagwe wete mundu ino wambire na mundu no atie kwanza pe mundu ngi waze to ni opposition on the na tazi mundu si wote ni kana wagwoke ko ningi wenena jao na ita jonu tapata bange tena na ateti na you ateti ayika to kunena banini o you my yotho there you
yuma yotho mai othe we makayanite maiti no kukengana ni muthuku eno bungu mwi kwanza tunengie report thuku na ndio zia Kenya ziko nawo yusi kuno si hivi kama ndo hivi ibandu watu anage niweze we mheshimiwa Kalonzo pesa ingi utha atendete kinene niwezo tayari no professional no mutongo yina wa atene no diplomat no mutumea hivi kama ndo yazi andu ba kutoa kinene kiwe kangeta kukilia na we ikilia na yukilia ko niko tukweta kwa hivyo kwa betwe moko watayuti analysis ya kunewa mino kijaneza ne kweli kijaneza so senator twibu kwa IBC twi mino kwa IBC pa Kenya ndi yitu ya Kenya te bandu tukahabika weze ithia ngiwa IBC inenda na kinene kwa honwa no see yela parliament ikendwa kuna we awayo ndo bailete kiuni kitomeka no see you masito ama ya parliament yezi ungametia no imale monde baiso kwa inge ikona paka yetu andwange nundu parliament ikoke tangaze mundu la wese mundu ina ndono kendo niki na affidavit ni yeta we bingi munoge ya kwanza weona report lazio ketoke we ya parliament ekaingite kuma bandu ba mutangaze sindu kwa uthe na munene wa Kenya ni parliament na katiba kalake bo munthi kaili tendo kanengete parliament uthasio munene muno parliament ya Kenya ndiye ile tendo thirikali parliament ya Kenya ile tendo yute na musumbe na yute na koti na yungamiti yo mbene ugetha kindu no jume kwa musumbe naendelea unu wakati baka kase ubetwe lakini une yokia ya thoa yuwe thea mumbunge eona tawe serikali Padwa ambunge mondo ma majority na ma minority mondo ma lete nda masaitie uzukumi wa musumbi na ayumbe mondo ma serikali no binzani malete nda marona kwa musumbi kiwe kana wapita nyime yao na niti ukwenucha na tenucha lakini yu Kenya ndi yu muyumbe jongo jage ni jozi wekete yani ija kuziwa wewe the ayu bandu ba akili bege wakindu kengene na bege totso omundu zutu ne da robot ageka agela jawetwa state house no yede ala nini mai kuyane isu na nicho no ni yuyu Raila nake akenu serikali na bikie bandu ambunge mamba usembwa ni enende nembunge kwetha kanene ndira ya lewa ni enende na nundu baina ya ABC wethe enende maito meola mwao wakwendu ja yumbe yumbe ni memusi wa gwesa hii mateno ja muyumbe la unukwe mwanewe ya kana muyumbe lo to kumondo bailete yuko the na munene wa Kenya ni mbunge na kutabela masito ame ku kambunge ndwe wa chunguzi wethe olomu no utona kwatia andu amo ni mwao na meke tata na mundu labo endwa ya kindu cha mwenende bau mundu la uteno the ubyo bau yuko umbunge yale tauka kameje thaka na yaza sioka ibaya mutu wete andu matema mundu mateno lusani na matena historia ya lusani kwa umbato tina mbao bikavuna nengwa na uja unyibanyula ukite embe ukendwa na andu ingi independent na sia maine ne ikazi ambunge muno withe kundu kwingine kwa nyupa ambunge mabika mbunge muno amanjenzi meoleana na serikali ona mandhibiwe cha mali juu cha serikali na serikali ndio ndio yeka yakakwatia ndio mekwaje kumbunge mbunge ni mina bina wayo na usumbula tu na weyu no usumbula yu akithoi no usumbula ubine yakela mundu ayenda na tekwenda lakini nukati bakezoka kaza mwene ndino mwene bina guonde na kulingana na katiba kayani bina wabaande mwene ndino mwene bina yula ke mwene ndilo koza koza binosu na kyanyibe muyumbe utaziko thoa na muyumbe athibika baya ukikondo utabetwe nandu make na nijono na yumbe ku makuyo masanduku maidi kwa nandu ugetha muyumbe ndenuka kwake kwa ikwenza mitau ugetha ndabika mutie nundu mwene ndini mwosete bina na nijono ni maandamano kila bandu Kenya mangaba na mana imana kethwa mangaba na mainge ona mama kwete chu ndio kwa mwene ndio baidete ayumbe makethe we bumbunge wethe
ona mwe matelema na yu kiu ni jo pala yu tuendete tiendoga thea usumbe ni mumulike nesa na usumbe we atia miao undo ya ilete yu usumbe lawe kwa yu ndo atia katiba ona kasemu kama katiba nikethu ikithei na nini si mwenende no leana no kukakulana no usumbe usu no jo no ni kando yipo kwa kuelo mwikaema whether ajuju ni kindu ona kitena wathimo wa Ngai kana feva ya Ngai azumbe alangi kando uzio ndeni na kanie mbona uito ni na emi na kunu wagelebete mizie na thela ageta kuza kuweka na FM mwezi anajaza makima na wakima ndimo ate muno wa Catholic FM no ni kando ziku mnazuma kwata je candles ndia asisia gile video hiyo wole katika YouTube ukazizia na umione tweka ngoja kando tuwe kwa IBC baby na tukahapika Augustus weze ithia twina zaidi na kinene kitu ona ai mundu atenye unanona mundu ni wangania chao Kenya tukahapika for the first time ningwitikana na senator undola wa Asia kana mbunge yitu ni akwatwe mateka na kana ibinda ni ukite aweta nesa 2027 siama iwe wa sia Wiper sia ODM sia UDA sia the love you me the love you power yuka kuituyu National Liberal Party chama chako na siama ingi as siama ino na sia the way National Liberal Party na ninge ambao ni bamjumba kutamba ina sia the way akenya ni moibie akenya me kule situthethe tiata check nesa mark my words 2027 niwe kuona ngwenda kwiti usumbe toru nisi nithe tukethe na power akenya yumenda andu mpya andu matena kiko andu matona kuamua mewe kama matethe me compromised yutakwa ningi maya tati kuni compromise ndalea you 2027 leadership either yitu na andu mamuika nithe tukwaso sumbi in 2027 ma MPs makethia mesia basitu you siamaina de akena National Liberal Party Wiper ODM UDA mume masabu ni kabisa you that try binda you 2027 serikali ile kauma 2027 ikethia serikali mpya tukethia tutona kwata IBC clean ibinda you yes ndiko eleonekana atongela methitwe bo siamira zithitwe bo nizo simutumwa atwitha na kinene kicha IBC atongela twithitwe na mo ondo atala wa cheki monthe bayo moto na ndono nundu moze ni recycled nuone wa makoto orphans sia Moi orphans ya Kenyatta they are all cousins met only political cousins moze ni mesene na bayo mo utonothe ya Kenya leo ni wa Gen Z me complain mana complain ya uwa generation hii boy on the ya Tongoi kuma kwa azu agashagwa Mudavadi akina Matiang'i akina Kalonzo mbao na solution meza kwete Mkenya na yuko na generation Gen Z makiletu Mike Tokilia make it ku watch make it osiaisi na young generation mwoko kwata andu taitu mkoko andu mpya ala tutena ndono ala tutalika tukana angania ala tuta compromise yo ala tutona kutwa Kenya mbe 2027 ni binda yitu thank you naende muzeze no kira soma matumani maku na kosa simu ile itatu kenda imwe channel namba watu ni mukuveva tende vi mitandao ni Facebook Mutongo TV na Mutongo FM na inde YouTube ni Mutongo TV so FM official ni ngona maoni menu na ni muvya muno kwa alamu ende na sesi ya mutandao ni umonde mwamu wa twende nalo niona matumani mema ingi muno na alamu ende na sesi niona mwe ingi muno ni muvya muno kwa kwitha mwende no tambanya na itu na indi namba ya simu noti mwe itatu nyanya no tikenda monza 50113809775 wabona simu isothe sewa TV kana radio twithi kwa FM na nasioka ni ndio sa simu na kusoma mautumani bana FM twibukwa ebinda yukite ona nyindie ndebinda yukite ona otende ebinda yukite twinene ya mbunge ndo ni manene ya mbunge muno ona nyine ndo kulie kulu yu akule street ni ogwendo zungia
you senator ni wewe tambunge na we nani azemenuka onde FM Kenya tu pebi nataka habika wese ithia paina kinene kwa IBC akanongela kaindo ngwena kuongela nondu ni maya weta mbunge nenda ulikile watu tawe mtaalamu na sisia mbunge twinene National Assembly speaker Moses Wetangula nina mono monde aikemea mheshimiwa Kalonzo na opposition nondu woleana na this masietu haya na hitu inene ya mbunge uni speaker ula waile kwithwa ateke but twina speakers maeke engale kwemo mekuona nyo thini piu maitete ya serikali tukapika pa winde pa utunena Erastus utilities either itembela bau ngwenda tezo weta kindu ni muno kya CDF bau lakini njuma aluka ni ngweta ngoba nine kana ndiye na role mi jizanambia ba Erastus FM endo nengane usunge wa thiana yulwa thiana no tikwate zama ya usakwana itena kinene nendo kuri kinene kiumela yes kinene chumela obandune bamwe Erastus pala peta wa atongoi ma uteti kizungu meta wa politicians no me dana kinene nendo gutapia yutike ndosa yindi kule nundu makimanete na ndikileta mi yute magwero wakimana na mtinyoka hawa na ndo mi ndio yumalo reti nyoka hawa kange ba mume ba uyana you ya woni go suma ko bawo now ekangutapia mundu lawe Erastus yue nendo kunenga formula ya ozio ya IEBC itena kinene onemwe kinene ona pai kinene ona kimwe one tuke twasi tunewa mutongo ni kikundi cha people with disabilities matunenga mundu umwe two youth matunenga mundu umwe three ikundi sio ndesio thaithi situnenge andu ele four Law Society of Kenya matunenge andu ele 5 andu anotweta tumeta ama human rights pesi totemeta activists civil society very good. that is the name yes civil society neo matunenge na tika masafu yasu sio mando azute anyando nana tu miateti pio bedugezi na me nana te ime ati yunye twa mutuma pa conclave conclave tuenda si na twa mutuma conclave tuenda si ukizeu ya Germany na ma commission tutazao likaibu na muzuma lo butenda si ukizeu yani etha Germany ona kuma kwa youth kuma kwa persons with disability kuma kwa civil society kuma likaipa una mwetu nenga Germany Germany yozu au muyuma lo kaba na megishwa mu ina zimo na bado wanaka lunch theolo nikana with ya ina a lot of comfort ba lunch theolo nikana ya paina kushirika nikana makala process nendo urewe na sama ukinde ba yemi na masaa 3 ukona si ukideu la seneta kwata chairman wa IBC utazakuwa ni mundu unge eka ije commissioners tegwe na natasi anye na tethia ulate tona kuthukuma nake ta mutongo wa itu ne wona itamurila mo guthe na tika thukuma nake thiana yulwa thiana nenda ugotabia formula ila itona kwete IEBC tena kinene ni su we sakwe formula ingi Erastus nenda ugotabia formula ila ingi thonde na yuni ingi kwa nyite ige data oguyike nene ni jambesi matana bika mbungeni na bezi omalenyo nsuma batika zobika maina zobika mbungeni na yu nokuwa wa mheshimiwa senator ya watabia neza na yu watabia ni jago kutwa mbungeni nongwe yani no process tu no process atongo yazuni mabitia kwani we ona mbunge waoneona mbunge evetite mutongo yeyote ta CS kana mutongo wa nenga no muzumbi okwe no balukile unayemewa bana iwe umwe wa balukila wa agenda wagenda madam fulani ebinda yako mbunge nini yabunza cabinet no usumwe wa agenda anazokana nengwa buyonga zinete ya asante kokube ona mwamulea ukwete ona mwamulea nongo munenga we kokube wala maise we mini bwana FM pundi azita ambozo bya commission bunu asabya no nenga formula ndiye zita zo commission yitena na kila naelewa nikana
baya ile muteti na ekangutabia undu Erastus ugo wago ekangutabia Erastus ugo wago because ikundi zu tikailela ba with ithio the team members ma kikundio kimwe bauga na ikundile tema kikundi kyo thaithi kana kikundi professional kana kikundi kina cha muika kana kikundi cha with ya pepa ndu kila mundu we na tiasia tikanenge kikundi kimwe ta joteti uito mwingi yani nundu kindu kila tikwenda ndano makuungamia ateti patoneka ateti metekelete mamande andu neutral maungamia na niendo kuti tika konela bau nanye juu kwanza najua onaona pane yeno ya zeo vitu naona pane otawe loko ni vate wa kwanza pane lega kama commission ikatika ABC pane ozumbe ya zeo vitu nundu wazizia representation yayo eka proposals ile yanenga na ateti ona ile yanenga ne ateti waizi ndo ambassador koke muli anu sina ndo soba mheshimiwa na ndo very soba na ndo ala una tongo yelo mona buka tika pane sina na tongo very soba yuko endo yasa kuelo nya kwanza naona lelo bindwa neyo okay ikatuika now that day aiko yena ne yukila pala naona matiangite banini ikundi su kuangeweta na ikundi cia muika ndino na mawakilishite kuno katika ipane yuko utika ambatangi tika as a persons with disability na ikundi cia muika na ikundi cia religion you utika balance na te ateti okwandaiya nundu te mumandhe marifari menu maseo maziu mabandu bange miumo wake nyane na marefari no me galante basakuani na maziwa tafadhali yani waine kiu na kwanza yutu kweto manda kupendwa yu kwete kwa kweka public participation ya kupendwa ya zinusia ni GCDF kiu kwanza teyongela teyazi tendo formula ya uzeo bazia commission yesu ya uteti hivyo hivyo na ene ndi maziwa formula ni yesu yuko ni already na nenga na formula mwe yukatha ni no ton ni unenga ni proposals usi kambia kwa public participation ninga no kethia you can ene ki ni ugule pe pepe bandu tho iwa kenene kwitha kugilitiki okay FM ni nai ni nane ke unene wa mbunge no mema nane ne wa mbunge masene ate kwenyara kwina speakers mekoneka mayeke ngalo kwa twivaitande kabinda kano tunene yolwa 3 arms of government this parliament is one of the arm but is that as kwanza arm yesu ni atwikie ubonge wa executive ekangete utumia ndelo ile izipo 10% ndio mndombe te loko maneo madiko ni fulani ni kwa mheshimiwa zika naibu madiko twa kwa maneto mama inya wa mheshimiwa ngaba ne tinga yokabo na yana na zindu zio yazia mbunge imeshikwa na ya minaneza nea minaneza yati ugo wawe niwezi Erastus ila twase obasia katibu peke ndo space ndo imagine na ite manete tisia siyithukuma undu twa imagine niwezi ndo ambe twa imagine musumbi aketho niwezi ndo ize mbesa si national na county government yitwa imagine musumbi aketho mundu museo utono distribute pesa iko likala bandu lakini nenda whatever kendo na yitwa azie mbunge ne ya oversight mbunge pe kendo cholile very important yangu tabize ba umuntu mheshimiwa u ona rudi muzakuwa makuli ni woke wanana mamote amadevi ona muzakuwa chairperson wa mbaya na makamu ya mwatu tevi nundu mheshimiwa senator u atena kinandu ni woke wanana mamote na pe kindu katika anazingi no zele au kwa kumbeni ndo aenende ndo aenende ndo mutombo wa aenende akwatiwe mateka na aenende na by the way bayo nduweka bayo nduweka na niwe wayazia pesa ibidia aliko mupuko kwake niki nondo maina kinandu manengero wani wazite yesilasia yutona pe unutona hati izyo bya katiba ka pe Kenya twaena yo akilini ende yangu tabia uwo mundu lokwe twa Erastus niwezi tukwete kwanza petu enda umye CDF katika mbunge nienda ukutapia nindi tikuzo ta auction ya umeazi tito ta makone aka manana nundu yu nindi maketa wabaya nundu maina kile mundu akewa ethanu enda nitumekindu kwako tuli andu baya no kile moko no yasia 1 2 3 na akeka uga nanda akeka aru nuno kwenda bandeo kwake yuko ilokwewa ayumbe na kwate na tekenyara na kwate mateka nendo kuya niwo nithiana yulwa yana na kwate ukombo na yu
ni kindu cha iloma cha kilamo kwewe speaker akwete kubua ngaliko imwe ngaliko fulani ya oteti Natie ndi ambe. natie ndi ambe ita bebi wanene ena ba wa munyu ne On a finance bill. Yes. Only on the finance bill. Wewe speaker ane ambe yo nene sindu cia muthemba ucio ata yuko Erastus nundu wa undutezewa bazia budget itu no tukona amaundu baitu tambi Musumbi ni wetha ayenda mbunge nundu no manite niyo twenda tukatumia ikamu oversight nayo nundu pesi ndu ciake okwenda opetukithia no lazima aoke mbunge ili wono wonie ila twambie koza kwani wambe kwanza azimio magililie mayeko utita mene ndeneza mapiga utita mene ndeneza Musumbi amba kuogea ma MP mo maimana pa North Eastern mo sa meke ngale kwenu nikana ambo kwa chivu kindu kimwe with the new qualify kwetha ena leader wa majority nundu you azimio kadha nebato ngane wetha you leader wa majority Ini wa majority. na you nenda usise scenario wetha ile ata leader wa majority ewa azimio na Musumbi wangale wengi by the way to the Kenya ina oversight neza lakini Musumbi you ordinarily kana kwanza ya kawaida ndetike lake enda leader wa majority umunenganite newe nikana wethe no drive business ila Musumbi ukwenda no kuma drive ambuke na kwondwa nundu mbunge niwe betukithaua ithukije nundu mbunge niyo ibetukithaua kubetukithia mawendeketio ma executive na nundu executive ndikwenda mayibaluka no mubaka kwanzia makanengi imanthanzia ya uteka nyara ayumbe na nijo kuwa mategetwa nyara na matheka kuteka nyara Kuwe mine wasia kana majority endeka mundu wa yes sir. I'm telling you. Payo yani majority ona ningi badhi binda mathengeania bebinda azimio bebinda thengeania manazi ya Junet no tona Junet no tona patwi kaye aye majority leader ni mundu wa yesa na yuko na salute na yuko ni yakuonje kaka imwe ya Musumbi ikala tene na tene kiwa nduma ninasema in fact enda hazomete Samuel wakale kuja mekole tuneza pandu ndabiti waisye niwa woni ila waisye niwa woni azigale make ye kusembela nduni mati ando mabaluka badikuka na kiuma kuye Musumbi majority leader ndeka hili ani wakati kala estate Musumbi wakati kala estate Musumbi etha ndata na Musumbi ndeka kukwata mateka yumbe nundu ayumbe ni mapetukithasia mawendeketio masali na makalea na namo with the executive the only no baluku na nikaandika amezio baluku kapeka tu meanzia hizo including ndio kwa mheshimiwa weta keta wakithu Aya, ngikengeza ndio mjamina ni Raila Odinga. Naende atongo dia natamba tu ambe na kwiwe nende meaziata. Naende musese ya nengwathia kana nguza ndi somo otumani maku ne saa 5 na quarter ayuma sana mabika wese na sisi ya otumani maku na quarter simu noti imwe 3 nyanya noti kenda monza 5 ne namba ya simu mashabiki ma Mutongo FM na Mutongo TV na ala on the mitandao ne kuke thano musese mitandao ne Facebook na YouTube anokwenda kuna simu namba ya simu niyo isu anaenda kuambia na Facebook pia mundu kwasia etwa Samson Musioka asia ni kwa chama cha Nesa senior journalist Erastus wena atongo yasu tevamwe kumbeni ngalikosia isili ya base Nairobi undu ulava songe to ground ona Zakayo twikili muhene kivila wa IBC ageno ka kwa cheki okotene aya naende president ya ICO na mwamwita mazito meanata akozawa Daniel Motati yasia kwa Vonza mitambo iko well represented bakamwisho asante sana kwa Vonza nikitui na keja sasa mwanza yasengalikosia kwa re maundu mesa sawa Daniel Motati yasia kuma mwiki Kasarani ni kumbe John Mutuku molo yasia ground yena Kalonzo but Kenya naenda Kalonzo ambi ya campaign tene na mwananchi na kuanga bunge ya mwananchi ngalikosia EPZ ni sawa kenda ni mbunge ni ya mwananchi one mwethiane neze mwethiana kwa chete netene mwine ni ya siasa nezede mbunge za wananchi kwanza zia ba ukamba sitha ikumbini imwenda aba mazako ba azozo zenda bantu bo ithia abuma chambwete we manzo isiata tu manzo ise ni wo ithia abuma chambwete FM ni wiase ikumbini bunge ya wananchi mwikane samuno au meazumya ndama kunete sindu nesa mundu wetu Wamboya yasia nenga atongo yasu high five David Kivoya yasia tuvamwe kumbeni bakamudia ngelesia atongo yasu Felix Mulo Mwanza yasia oh yes Erastus
ngalekosea pipeline yetu imwe ngelesea tongo ya sumu no kila kivo please tavya maanzo na group yake Mike Nzama esu ithukume but Kenyans nimo makamwa through kukona kura 2027 please mu Chelsea di detalia esengelese maanzo muno ninye Festus mwaka vikuma Loitoktok kwa MP Parashina o akamba mekulia komo lilwe nimo nondo ni sidelined muno kwa okay ko nituo muthocha kila chabata ni andu me kuna kura kwa wingi na matilinda Anthony Mutuku yase ngukulie kana ngulile maanzo kwani komeukia Raila maile omotavia serikali ni Raila ndesa ukwata Kalonzo kuoko ni mundu muthuku mwe maumano na Raila view menda masinde kana menda masinde maumano na Raila Miriam Makeba mutora ngudibini na Rastas kethe kangelesea tongo yasu umundi ndiye sako kwa kumbi honorable Manzo na FM studio pamoja sana MC Munyenzie yasia live ngalokosea kitui town ngawa ya siasa kana inayo view maisha kikavya ngwatelo 2027 James wa Mateta asia pamoja Daktari Kamwele Mutinda yasia greetings taxpayers happy taxpayers sawa Nini taxpayers is market following live from China Kalonzo of late is opposing everything some things he needs to accept Manzo akosawa kwa IBC okay kile na China Devi wa ya tuaya sendene kabisa mpaka Chris yasiani kumbini viokeli ya senator wa kwa Manzo na Tongwe asu angi ni Chris Moki mpaka ngoma kasamba ni Mombasa ula pilot wangalesia ukwajo mokamba typical Boni Ben Savale kuma Makueni Ruto Avenda to andikete waya kuma na so ngamezo mu andikete kakanambe kwedi Hey. Aya asante. Mutongo ipatu muone sana angelezea tongea sunge waya chairman wa IBC Nembange mbona matwite masukumetwe chairman ya mandwe mate kwenda nayo manasa kuyemetuke mateo kwa upinzani tavya mutongo usu kikamba kicha kumwa ukukengana ni wa upinzani mutavye koma eleka 2027 ni Kalonzo ona iyo ni ya kawaya ase Kalonzo sawa na katheka muno mwana uyu etwa mutongo ipatu wa mbandi eta wa moani sana ngale kwa siaka abo sukari kawaya aisi kana ngale ole ya sisi mundu lawi kabane mheshimiwa Kalonzo Musyoka Mulo Julius asanti Okay. Felix Mulo Mwanza yase hoyeza eraza simutongo yosu ni wane na nesata vya maanzo Mike Nzama esu ithukome following kin later on Onesmus Keith eraza tavya senator wa kwa maanzo akata vya ngomba uyu Kalonzo ayakana na vya wa chairman na commissioners na IBC on ground ilie ona azakayo ekata ndakasi ndo sakwani ni ulawo kete Samson Musyoka na kemundu nitwa dizene moto kana ni moto anyway nzomo ngedesia tongo yasu tukitakwetela 2027 kiu cha IBC nigetheluko enende nimo kwa mwa kwa amasakwe wendina mwekio na mo uoni wakwa Ben Kitanga tayase over mulolongo tuiva mwe Rastas ngedesia senator wakwa Manzo munano yemo tavya lelu wa Emale Nzio Notho Kieview Cleophas Modanja ati ndenge yotolela tuvuimo yotolela mboimo tweni haya isende tosea senator Manzo Abedi Munyao Rasa selilika ni Augustus topic ya umonde kana na sindu mbetu naende akasi wakagia kasi ya muye ethi wano kwenda CSCs akonie kwazi akoneo tumanya uzino wambaya lakini ni wabika aya niende na kuminukile mautumani ma Facebook na niende na kuminukile mautumani ma Facebook ya muno kwasia ngelisi Manzo na FM mane na takamba ekana na muna usunge weko ni motie ni vinda zeto wa Benjamin Ngudho na ke mondo lutwa Justice Mutale asaketha kai muno ikombeni ndabise Banzo na Wiper Mike okia tete muno na tsunami no yukite Ruto tumanya usino asio kawambaya
naona Facebook yakwa yambe ya misbehave kidogo aende kane sio kaingi ni refresh ne ndo soma motumani yangi ma Facebook nondo nimo aingi monango kana ni waingi mono na YouTube ni nokite naona motumani menyu ala mwende na kutuma kuuni na sio kevyangale kwa Facebook naona yambe yo behave kidogo kani soma motumani wate 10 kwa mituki rasa kedi atongo yasu ni tukwenda kuombea siasa milika kaunti situ okay itwa mchema governor ende kiumo no kwa dhao kuna na yetu ikaingi asante ngala kwa sia mlolongo kwa mbua kiwo kili kanyomba siene kwanza lelo wa Impala Street is once when it rains media mwe focus asante we nito ono tumani wako yetu ko uenda ainde tabia chalo moli ona kura ngili 5 ndaka asiona pole sana kuzetwa Kritikos ndo Samuel Mbothi Njero. The new IBC will be tested in the forthcoming by-elections, particularly in Mbeere North, where UDA is expected to perform dismally. The performance of Chair during the interviews was exemplary, beating even Asla's candidate Nyachai and Honorable Manzo and FM. What is their opinion on the judgment touching the DP? Is he in the office illegitimately, and he therefore should he resign legally? Do we have 2 DPs at the moment? Kiukendeno a list ya kwana choto that remini yacho kiucha ruli nisu nina weta naende mundu wetu Onesimus Kenyeli ya Serasa Skedes ya Angelisia tongo yasu matongwe ni kingpin wa Makueni County Senator Honorable Kitonga Manzo vamwe ngala kwa sia kelele molenyo tuye kumbini kama kawaida kwa samosa kwa nondo vauno voto manya ondo Kenya iende kimaendeleo make siasa na ulamo teti mwesu kuwe wa ndoti mudhui ngote yasia ovanyeri tutambanite imwe ngedese FM na Manzo keda ngala kwa sia Murima Nyeri County Timothy Chalo Erastus ngedese wasa Manzo na Atongwe asu ange na Manzo moyeso vya muno ando maki mani maikese omuvinduka mena Jubilee na mena party leader wo Matianyi na Kashagwa no kwenda kwetha 11 kwa mwezi wa muchene muno mwikese okwane wa nginda na mawa. Okay, na KMC Kurati ya Kalonzo vowed that no rigging of votes come 2027, and I have trust in him that this solemn promise will succeed. Mweshi Manzo Kedati Kalonzo flag bearer 2027 ndise ukasioka ingi ekumbeni wele siki Kalonzo ayemakuungama that will be the end of him in Kenyan politics. Pia sisi ukambani tuta endorse kiongozi mwingine kama Kalonzo atafeli kucontest tiunte ngaleko siangu masumba na kemo ndo wetwa wambea na iwe ambia na yona ndiwa itanuo. Douglas Moki Kalonzo kiongozi wa Ukamba ni kiongozi wa Kenya, and we need a leader like Kalonzo. And mautumani kanisa ni atano yu maingi wa mwana atano ni kanani Facebook. Joseph Kinyungu nulam tuweza anakia kumbeni Joseph Kalonzo Kinyungu aiti tao yeto elaitha nake sasa watu wambulika na mwana wa UDA Mwaze muno enza watakwa. Any Kenyan of sound mind knows currently with IBC digital technological advancements on no IBC character can determine elections outcome, only votes casted will. Wiper should stop wasting the time and focus. But Ndavisi Manzo wa Munyoro formation is condemnating Honorable Kalonzo. He is dealing with very dirty characters. Haya, utumani wagunawa vikamo na Erastus lilikanya suna soma we mundu wetu nisome utumani wako kanzo ameonda na soma nondo wa masa Erastus kedi atongo yasu ni tukwenda okay utumani yasu ya kwestio kelela nake Alex Chambi undi na soma Erastus kedi atongo yasu no then wetebya Manzo athi one Kalonzo musioka ekane na wasiwasi au yathi amotabika na wasiwasi IBC eka wakunithia kula ene ndine makona makamwa, so don't worry about it. Na
Haya, sawa. Tuweka kiua weta. Michael Kioko, I wonder if Wamunyu kaa kuna kiongozi hata class ya CBS. Ndika na ya CBC hakuna. Okay, azenga liko. Sio azenga Wamunyu. Jose Wamunyu niko kweli? Haya, cameraman wako waro Jose uziaze kuku maendeleo. Kwa tongo ima Wamunyu ye mwala. Kithuku kwa tina mwina atongo ya suonde nitwa tina vama si tiunde senator umaye ichode motumani ele mamudia kuma Kitui County NLP party leader Augustus Mulitwe imwevyo 2027 Nova osiyetwa Jamie Eva Kadhe ku ni kwa tiwita wauna wa Mutheni Matheka Mutua Nzomo salimia au viongozi wako hapo. Mimi kwa maoni yangu hata IBC hata ikiingia nani kura zenye tutapiga zitampeleka Ruto nyumbani mapema. Haya usiwe tikilana alama ya kuasekana na IBC yenda kwanza mutongo wa DAP Kenya mundu wetu Eugene Wamalo umonde ase ona yenda ni Faruku Kibet makamu ni Jeruto ngene yazi onetha ni Recho siaza ino zivo eve mwezi mikima ni wala indapo utetini eda ndo legacy sana ndambo nomo ndambo ukimwa kwa kimwa abu kaza ile na kuyunga mu wikima tulike YouTube Mutongo TV FM official subscriber inaku yewende na subscriber wetu 96000 inaku yende tubikengiliana tubigeto mu madhanda tukutu na moyomo tusukume YouTube ya Mutongo TV FM official tubikengiliana subscribers tuambie na Chelsea Tony yasema Mombasa locked kama kawaida. Asante Gidibusha Fred Senator Dan we missed you said welcome give truth to Kenyan what next understanding SKM the 6th blessed start Paul Sianga said the president did what the constitution mandated him to do. Opposition was represented by their colleague Raila who is in government. Gashago is right that sauti iko na mwananchi at the polling center. Alfred Moa Masai as Erastus Onakalonzo akatwika chairman wa IBC ndatelemia Ruto 2027 uvungu ni mudhoku we na Kalunga easia nita wa Wishmaster Kalunga ni zito ya YouTube easia Ruto ndailite kwa point za manzau ya usakwani eweka ni makosa ni ovanga ndakosea Kalumoni. Anthony Mutua Erastaza ngoli already these 5 years zimeisha with Kambas haven't got nothing from UDA government because of being in opposition. Now strategies ila tuona na Kalonzo witu niwesi nivatonyeka tukasioka niwesi nivatonyeka tukasioka ingi opposition uzo asemi yake eno etano yethela ukamba tutakwata kindu. Andrew Moya asema nosu okwetwa muli mwa atuvuye atavue anzie siasa na hii na kwa wayunde sa kuelewa ende akasenga omuno ate kura kwata ukamba. Tony Katz as Erastus tell the panelists he who pays the piper called the tune FM noise kamzema kwa unaweza if you know manzo hii man hii man sio mali wondo wake Charity Kadhe kwa said Dr. Augustus Chalo Muli, congratulations for the good job you are doing. Magdalene Motui said Dr. Augustus Chalo Mulo Chalo Ezaze Chalo Muli Chalo Mumo Chalo Uti Augustus. Yes, Augustus Chalo Muli. Oh, Augustus Chalo Muli. Ile zito ya Augustus ya Chalo Longe ya mbio kwa congratulations for the good work you are doing to your people, National Liberal Party, to the world. Jeff Chalo, Manzo is always a joker. Can't take him seriously. If they could win with the support of a sitting president, how prepared are they to unseat Ruto? Because what they know is Ruto must go. Mwena agenda ngi mwise Ruto must go. Mimi
pendangi mtu anaropokwa tu. We. Hey, Samuel Ndolo. wigate moyo muno jo Hizi ziaza zina feelings mbingi. Munene uwa IBC no Chebukati onge Ruto atawaingilia mapema ndani kanizomo Sara Kilonzo nena abike kuombeni nivo se okendo. Asante mundu witwa Robert Kimilu yasia edwa no nginya tunyuve makomishana matatienye undu na andu angiva Kenya no maindie nza va samuno view na Kenya va sa ta Timbuktu nako ni mali eh mali ai tipo haza mono wana azia madina ku ni ovaka the kakauwe Kitui West kadhana Kitui West kwa mna weta wa Vincent Munyoki. Gladys Mwelo salimia hao wataalamu sana. Titus Ndonda yasia nendonda na bikai kuombeni nevosa musa kwa asante kalivo. Patrick Kaloko yasia Ruto tena 10 bila kupinga. KBB Eras Gedesie FM na manzo na mweni usungi na kuyosa ngeli mbingi sia kilo kimwe kuma musi munene wa Afrika. Sara Kilonzo. Daniel Ngovia yasia opposition ni ya ile unena undo wa utumiku ni ile unene undo utumiku wa mbesa serikali ni vamona wala musala wa mbunge mosa utongo inekana matonye kuiva mathie mandhi na maisyoka mathesie idho wasi ndutastima. Elijah Willy Kalonzo alisema ataitisha gema mkutano na ngoja hiyo seneta utumani chusu. Moli wekete utumwa ni tingawe. ako nikiliudio Mzago nikiliudio. Eta wa Mutua. Naka sio kaka za my name is John Mutua Philip from Boni Kidhungo but in Nairobi Saika but Moli ni mutumeni tinga. Freddy kuma Garissa Sunkuri you kuma Garissa Sunkuri yukipti kuno kundukira wawinde hai kibindi nikiziyo muno nondo manzo yako ozo Garissa lakini mwagila wambandiki yaba Sunguri alika na Sunkuri mwezi Sunguri aya sawa ende Loise. Nixon Musyoki, let's prioritize peace when doing politics across the country. Usuni wani Musyo. Jenny Mutinda na kwa kweli Rastas nasema ukweli hakuna vile inaweza saidia Wakamba culture iwasi hata. Steven Ingila Rastas kwanza amandikire yake kamba Elastitas wele do ito ke kamba ni zipepe director wetu Aloisi atabiyezo ombe ta uko obisini naona Aloisi no ambukizi yando tabie no ati Elastitas ndete ya muli mala maingi ndete ya muli mala maingi atusome theti muno Steven Ingila wa ukaiba mala maingi Morris Ndekani rasa skule muli we mwene atetheti akamba ata nikana ase Kalonzo ndegete undo saa 5 TV hizi TV ya saa 5 na sia ite Mutongo TV rasa stavia chalo ekane na kibuthia nyi numete Kitui na mwanosu no NLP no UDA yo kamba ongenozu aze wa UDA olonge aze otometo ne tinga noitha ungo nenge mwanosu unge simandu asuonde aya mautumani ya 5 no sasimo 5 only tuambie na mundu kwetu aye Ben Rogers Wambua, greetings from Doha, Qatar. Honorable Manzo, what's your take on GMO foods, genetically modified organisms? Okay. Jemai Makivindu, Qatar wenye Aziana. Magere Qatar. Victor Jemai Makivindu ya Kalonzo enoke akamba ngai ata. Enoke akamba ngai akatunenga ngomba kila kindu chonde no wakatunenga ngomba kila kindu chonde no kuvinga ai mwanji naelewa
Kikamba cha mabande gana Kiswahili kana Kisungu. Nje weta wa kibindu noze. Yana kibindu kinge. George Muthui Ukambani, tunajua Kalonzo period, ambia huyo ai mwana gunduma na mono kila mundu twaizi tu mazia mawoni onesa wewe mutongo yuwe umye mawoni Mateo kuendeza sawa wewe FM umye mawoni Mateo sawa the same to manzo lakini huo wa umana mono anu Thana my feelings. twaizi siya vitu kuna abai kombeni tuanza tukona tuinywa kawa bado nyuza kawa hakiwo sindo mbinge wa so tweleana maisho mengi kwa utafadhali tukaumane tumanya 5 na ndinezo watu omwe musio na wata wake Sebastian Paul. Sisi kama jamii ya Wakamba tunajua kiongozi wetu Kalonzo period Shanta Kimutunga Rasas Kenya tuona mumbe in brackets fog vandu vasyuki yo ila rile yonekie Makueni county peke yake ivinda ya Mutula Kilonzo Junior atwika senator. John Engineering akamba ala mekwa Ruto tena komeka laandi yiva hiyo miaka imepita nini imefanyika Ukambani ama lazima tupige magoti. Alex Chairman soko yasia ona mpaka ya mbea kwevundesya kukwata mbandi nduti namba yaze mpaka ya mbea na kwevundesya kukwata mbandi nduti namba brother wa Kitui ambia MCA tafadhali wa Mukamba lakini thegere ula ambia ngwe wazembe tamono. George Muthui sawa Kalonzo period sawa ka utumeanda to mbaibo no kwa tongoi Rasas congratulations Charity Kadheku kazi nzuri sana Makueni twisi chalo muli na NLP Viva Zomo uliza maanzo slogan ni gani ya chao slogan nengi wamudia ni musioka tell maanzo to create a kitchen cabinet for Kalonzo and a team of advisors. There's so much required of him. Naende muindi mukite kethia maanzo na umuya hii nduna aminia yini muyata Robert Mwawasia Kalonzo tosha mini Mandroba nitakuwa kwa debe kuania kiti cha MCA Chuso Ward salimia maanzo sana ndio atezi anje wataisi Ona baide yule ndato wasasimu voice twisa sawa hito wasasimu Rasas kuungaliza tuelekeze kumbe mwana asante Freddy niadele simo noti moyo 3 nyanya nyanya noti kenda monza 5 0113809775 na mbesu mundu unaitwa Joshua no mikite kioni yes niona amiona ibo kioni tu haya kona simuju ula jalo mumo no nwezo to moto mani hello mutongoi hello nena nao ningo kwewa neza tu iwe nao Lois bulita benda vena we bana twekwe na nesa na mosi asiyoso ningo mwiwa bati ndiwo mwiwa nesa na ndo mbiwa nesa tiwo kwatiania kwaite simu yake ile tuone simu yake ile ni yao hello mutongoi hello akakwithuki sakale Hello? Nena nao Weka si nimetoa kuma vijija kwetole. itoleka Kitui itoleka ngalakosia Kitui Ngalokosia Kitui. karibu sana ya kuombene Yue. Katika zama ya NDC mkwapia. Zamezu
umene va president no Pole sana. Ano kanesa ngalosia itoleka. Itoleka Kitui Central. Ebene nezama na itoleka. Itoleka gas. Hello Mutongo. Hello, Mutongoi. Jackson, wati ndata? Ni Jackson kuma Kiambu bana kivuku wati ndata. Neza muno kalibu ya kuombene ila ingitwe ya kwa na kona tinda neza. Hello. Ende ya Jackson. Nenda kuambia na pointi pati. Ndiye kanambe okesha manzo ndio aje mosio. Na ese mnaketio mosio. Nenda kwa direct kwanza mesi ya INDC na ngwaje Kalonzo na right yo complain ni kuisa kuja appointee wake ndamezi ya umakati wa hii selection panel na wana mundu waku katika committee yezu ya weombe nondo ila muno kula ila si reaction na ku rigging muno ni sia presidential candidate na ila wina mundu waku obumbe katika rinji sisi ya national ila andwala ma PMS ya maiza ukoni kana makone kula with president ulo kwati yekivile wako atakula mbingangi wina mundu waku no kutapasia no kwalati yao kuite nyongeza pezi no mana kila kiende ni kwa atua ni wasa kuite yuko Kalonzo na right yo complain of which na over hivi ndanzama ona viva ya NDC kaza kuwa kwene kwizi ya complain zanazi vya nasa ni mwanza na wazize katika tribes ya Kenya we are more than 46 yuko kila kikagilela ya tiwedi na ndiko saa kwizi ya ina mundu obu mbende ma kwizi yo complain ngoka pointi ningi ningwazia atumia zino vyo Mutongo yovu okie mweni na niwa kwa chano kuungama president ndimo kona ndiyetekela mukona nondo no mwana wito mokamba lakini ipointi ilo konenga neziona makulo nondo aze Kalonzo ongamie vinda zake twiko yeva kitali Kalonzo anagazi ane ongamie atwiko president factory zioka kwa ni ma investors no yuko Kalonzo kulea kwizia atendo kote kitwiko taa kwa nini factory eziti point yotono tutaje kuna zio katika drawing board nema na ilo kwa chekane katika opposition opposition ni Kenya tile opposition ni nemwe nezano kwaje utongo iwa akasha kwa kina Kalonzo akina Matiang hizi recycles you complain mweti sawa opposition no imwe Kenya ile iko opposition mondo ma yondiye ambao ni serikali ila yongozete haje we independent nondo katika hiyo opposition ila tuiko etiwa hii na kina Kanyakwa nde bandu kuoneka kwa yaziwe ni independent na kweka kubwa bwana muno na eze mwe mubundi anjo muno ku tulondo ziyaze ikunanga wanondo no anene muzizi ndaka nene muno alonzete muno izekizia no nene muno utia lakinde na point ni movie yake vokwize ina kili office yo movie mwana Jackson haya tuanze simu thank you Lois tuyakele nondo alange twena iwana tiwa tuose yakele Jackson yemu vya muno nondo watumani wako hello Mutongo hello nena nao wenena na mundu kuma ECD na Muthedhe ni kaunti ya Masako karibu Kombene munjanda losio motiona nengi univyozie nepekela netona yola kine nenge kulingana na tongo ndo ndweza mayeya na nele lakini kuko manele nitio mundu likete weka na kuba yona thena kwa une kana balongwa ndwana ni kana kena meze mena amani turututu ya ile hiyo ndomwe na ndwana ya nete makakwata na libalia ile yevemo na nondo ndana zao najua te huko wewe inaweza okay kwa tongo kwata ndo ya tongo ya tine kuna nenge mwenenge ndaeke ndo kwa nya tio ke mundo ito naito wana na ngwende vandu kamwe nondo opposition ina ndiye na serikali kwa hiyo opposition iko ambayo kaile
Asante. Kwa ukendo chimatite kana kilunde lakini mwene ndi wa mukonia kula na wa mwiko na mwene ndi tanoete. Wewe kusema. Kwa bwana Luteno kana tena lene mumu. Okay. Amen. Thank you. Katakwazia Muthetheni. Muthetheni. Kauntini ya Masako. Aya ndo mama kuweni mweva. Abe pe azezi ama kuna azimu mama Mombasa ndiye lo mwewe. Hello Mutongoi. Hello? Hello. Hello Mutongoi. Ninena nao. Wenena na Muniba. Kuma kale kwa iva. Kuma Mapoko. Mapoko kauntini ya Masako karibu ikombene. Zue. Aha. Ndio tani za nundu akamba imazani ki. Akamba imazani zi. Enondo mondo muma tuokia mwanyo tuwa nundu sani ki mwa. Niki. Nundu jambe obo akalonzo yi. Tapo akalonzo na iwedete la tuokiliti ukilwa no. Ndo cha kinembolambi ndi tandwangi. Hello? Iendea. Ndia vya ambe ande no kweze museo zinda yogere lakini akane akisi. Zivi to vichapando to ka umanga no ije to nelela tyando nziando. Ndo mama kwata kalondo mbaga ka kwata nawe ndawa no kumuko. Ni mubea muno ndo awoni wako. Aya. Kedha Nyamavoko. Aya, asante sana. Simu ni ya kana. Simu ni ya kana. Simu ya kana neo. Hello Mutongoi. Hello. Nina nao. Nengere no Onyango. Onyango. Kuma sejisha kwa mkaso. Kwa. Hello? Kuma ba. Hello? Onyango endea. Yue. Kindugi kikira kicha o president. Kigenda manganda. Manganda. Kigenda manganda o meno na no ndi wetari ko. Mundu gagura Ruto. No kwe Raila na ezio kai me Kalonzo. Sai ni mundu ko kwambia ino ko kodona mwana osi. Kindugi kagina vina monopio. Kena vina monopio. Ndio ndiko naende kira na kutira nijia Kalonzo mundu adikile serikali ekene. Ebe mundu ngo kuma wa omyo metoke no ka aligede we. Ina vina mono. Okay. Kwani ko mundu ziko lewo kwida ekala na kayesa manzama yake na ngai. Eta no vyo ma kilo vindezi. Eno na. Ikila ndo no bonena nyendo na ume ati oko wangi. Abi do ndio mbala anangilo ya bilwa. Hello? Anangilo ya bilwa wangi ambilwa kwa yulo modepo. Wangi ndio wangi ambadile no kutoko kono no kutoko neta. No agwewa. Wewe hapa mimi. Azani mwana yango. Kini wagonazi bondo wata mundu kamundu. Ende twaga wodi Yesu. Izito nende kilawa ayo kombene. Kiwile twa kinange and then anetwa withdraw. Tiwo? Aya, nanga si mwenge. Mwana zezo na wo. Hello Mutongoi. Yes, hello Mutongoi TV. Ninena nao. Winena na state kuma Kirinyaga. Kirinyaga County. Karibu sana kombene. Asante sana. Aha. Kevya makaya sote vya mheshimiwa Manzo. Na hiti ni ya bwana FM na mheshimiwa Singi. Madine kaonde. Nzama ya IBC ya saibwana ndiko Kalonzo ndi nuku kompleni na ni wawambia omesovya. Kulilia Manzo. Aha. Kila kile Manzo na ngaliko ya waipa nyoni ndeawa ni ngaliko nisi ya waipa tiweke Kalonzo akanengwa lengelea kwa kungamata presidential candidate lakini wadipisi andu kuungira onde miase Kalonzo batonya na nenenge miasana ngaliko ya Fred Kisiangi. Kwa uoki kwa kweli
Kalonzo akongama na kuluta kiungu cha kufika president kalikuwa ni isi ya opposition. Maanzo no kusungia. Ila kingi ni kwa bwana Augustus is a good mind. It's a good mind that we have been looking for. Muna usini ukunena nesa mengi ukambi yoku ya ground wamba tite nepeka nesa kwanza tika manza na no tuteza ni. Azemo bea. Thank you very much. Thank you. Ngalakozea Kirinyaga kera nyangala kwezu. Kirinyaga tuli mashabiki ingi muno. Ebina na ungamie ba umwe. Ne wametanite kumbi. Asante sana. Lezi kwenyu neighbor nemwe. Hello Mutongoi. Hello, bwana Respa. Nenena nao. Ninena na Mutunga. Mutunga umeta bawe. Mutunga numeta mazinga. Karibu sana kuombene. Thank you so much. Bandi na neza. Karibu munoma. Gere senator. Na ngere FM na Moli. Nendo nena mambo matatu ya Rasta. Mwanyane wako. Kindu tambe nendo wa mboto ya Moli kana ndia ukambe vya Galile. Hizo komuyate no wewa okioyu imwe ambo imukule kana with history undu moyo watikanja president 1993 keuni tu itini jo dobe na hivi chama kilo kutu wacho yuti chake ni cha Ruto kuti chake ti chake ndovezo nengiwe okananga ko umwe obo wa 1993 ni to weze na Ruto aya go na no de kila wendevye umwe ati ezo na ndabu na ndaya over nini kwa Kalonzo ezo na ndayo nini kwa Kalonzo na adabu umwe between we na Kalonzo katika gete mbizo dhati aika ya mbizo dhati sivya miaka yana okay umwe adiombola no to no nena mono mundu muzake nanga na nitu zidiwa kunena ni Raila kana Ruto okay umwe mbele ya Raila na Ruto ayombola umwe de mundu umeambo ya DMP ade kumwetegele mundu umeambo ya DMP kidui anga bana MP begale ambe kula manto mambe okay yes tumwetegele asante umwe aine na ni tumuwite na tumonete na nuto na yana ngia leader ukete in future age binanga kwa hiyo na umwe ambo yake kidui ni wagwewa Kalonzo ndaka factory Kalonzo ndaka factory ko kwenda factory ko itaka we mundu lo kwenda ya biashara hivi ndi biashara pia yande umwe oka kizezeni cha ukamba ebe na ndaya na ndabu ni wagwewa yes no kwenda umwe atunge Ruto chama chake emukule kana with history ya 1993 moyo atige president ni wagwewa ezonge thank you so much asante lo sichotunga mle musimuti asante we bebe babyo na asante muno nondo wa mautumani menyu kuna simu yenyu naende be andu baane ona maiteta muno ma ile itetu kende mu 5 pe mundu kumbia rastas mbona ndo nasoma mautumani maitu nondo wa kwekanesa kwa metuki mautumani maili itetu kende mu 5 kuno yasia ivimba ya mukamba ni twendete Kalonzo ende thina wake twavika usa kwa nini ekia wa muvukoni na nasu aki neto arafa ile kasina kumangale kwa yake sasa kitungati kile ni mnongale kwa yake kitungati na kanza ungale kwa nisi onde sa Jacob kutoka Kidhumula kwa Mutonga ward Ruto fresh geleze mheshimiwa wa Gumondo Maluki. Greetings to all waheshimiwa na bwana FM. The formula for bwana FM is a good one. Ila formula wa ya IBC. At least Mr. Moli is my now and then preferred candidate for president. He has the type of mind we want as Gen Zs. I am in Central and the ground is not ready to back Kalonzo. Tell Maanzo for free. My preferred candidate ni Mr. Moli. Tutafutane, you are the mind we have been looking for in Ukambani. Shedi Kirinyaga University, Kamba Association Secretary General. Akamba nondo maitu bau tuose siendo ngengele ya kaya tukamwa neva kasina kwa kasina kwa kitesa kitui west. Bandu beta babu
Eswine na soma santi ni Jimmy Motio kuma damsa endau Malalane. Okay, wasalimie au viongozi sana, maeneo yao iko sawa Kalonzo tosha. Endau Malalane kwa mheshimiwa Rastas Mbono. Sio tuangale kwa sia ku ya Kitui East. Ndau Malalane kilomita mbingi muno tuwe watu. Asante sana kuma kwete Mutongo TV. Ene ni muma kamwa ni kana kara. Cheto akana kara madrila kuma makutano mamwala. Tuiva mwe nenyu ni Rafael Kasina sunna somangala kwa sia kitungati kisasi. Kila ngona Kalonzo akaungameweka Kenya mzima asinda na Ruto no amusinde, lakini twithia wa na itomo na tuungamasia andu aingi meti kivela cha usumbi na ve vinya kusinda Ruto ekivelane cha usingala kwa sia masako. Kwani Kalonzo apendi kuita kamba politician waongee pamoja kama kiongozi ukambani, na akiongea kasi ya Benmark Benmark ngedesi atongo yasu ni ava kwa na shuku sana uhuru wa IBC. Kuma Kitui County tuina Dr. Augustus Chalomoli NLP to the world neta wa Jemima kuma va Kitui Central. Please tavya mundusu wembe wa FM ambe kwete MP tumone mundu ayaka nyombanda ambesi yake ala ambe asia foundation ni Susan ngala kwa sia paipu kete Dr. Augustus Moli mbele iko sawa na NLP nduna andavya seto ya kutavya Augustus Okembola siama ila ngo sieno kesi onze and all political cousins Kenya ikue uhuru tena Jemi. Asante. It's good that Augustus has admitted Wiper is a national party and big party as well. Remind him he can't be elected for disrespecting Kalonzo. Regards, Joseka. So and wa mudhianga lekweno ni Erastus uliza uyo aspirant wa Kitui kama ni project ya Gava. Utumani wake Chalo Mumo mwene Masinga MCA wa ward ya Tulemane kuyamba ni county ya Makueni. Asirasa zivamona atongo yasu onde wasangeri mbinge omonde ni ovangwete popcorn. Yeah. Ni loele na nedukisi Senator Manzo akwete mukelonesa omonde uteti we level ingi niende amwetu onde ukamba muthenya uo musio sisia niwe wa Erastus va kwa Chalo Mumo na Chalo Moli beta vote na kathega muno. Na ende niwo omonde ni Happy Mother's Day na ende amwetu onde twamende amuthenya musio Chalo Muno atulilikania aya nake Senator ne wari ononge classmate ndize classmate kana schoolmate ando bastare Kalumaita former MCA wa Megwane. Kindly tell him answer the following, that the people who cast the votes don't decide on an election, but the people who count the votes do. By Joseph Stalin quote. It's only quote wa quote, yeah? So they have a reason to worry. They ran after Koki Moli just to be in the panel instead of fighting to get a commissioner. Too bad, too late. Aya, ndo master na kisungu inu. Asante sana naondo wa matumani maku ne kwa dini na I think that's fair enough kwa matumani na simu ne muvyamu no musese na mwedu kesia. Atongwe ni saa 6 kamondele masahani masonga sina tuambie na kutothi kwa Augustus nigenda tuthi kwa kulabe bwana FM okwanda tika singiva mono itatu akana sikana siasa sia Kenya mundu la wende isisia siasa sia Kenya ni mbendu kuyu na Mwai Kibaki anyibiwe miaka 50 na atatu yosumbe bewa mala atatu na esa kusumbeka na kana esa kuno katika ardhi ya Kenya na sikana mundu longe wekaleta siasa ni muno ni Raila Odinga William Ruto yule na miaka 48 Mheshimiwa Kalonzo kwa ndo upe obina mundu kokelo yu na kasumbi ko yu na siasa sia Kenya mbe sio kabila muno lakini bala tuno ni agency mangokeliando nondo Kenya bendukite umundu tatinda ngaliko sia Kikuyu constituency kanisa imwe nene muno ya SCK ye na jathe kinene muno na matho cha Mheshimiwa Kalonzo ku
na ino na thukumi mangai maimu boya nzio na mamu kwete moko muno ila na malu kana ne nanga ona mwana ku inaigwa mena wo muno na mujumbe wo Kimani Ichung'wa na jase kana ndono inaigwa mundu ayanga waya Murang'a notindi na gavana Irungu Kang'ata mundu woni we yulu muno tukasio kainge kuwekere nyaga tindo ana Senator Murago ano kukumeta degwa jiro ulayu sai ungameta na chama cha Wiper ko tamba ya mukamba nundu muzungwazi a charity chambe ya musi nake ndoko na neza no mpaka wambe usobya kulosia ito na kulaumita naze mukamba yu ananga wana kwanangania kuya Mombasa twekio neza binda yake liku lakini yuke akakamba moka amakegwa na tuhungamya mundu umwe tinda tosa ibela mbinge ko nundu te inge pa ilobi otagwo akamba monga makanangania omundu ezinde kundwendete akanangi olongi tukaleza oza kivila na ndumaitu maile kutetheka ko mbaya mukamba nomba ketungianie icio getina wema yambe kuivanga tayo mundu akamba lama kuna akula Kenya wambije na lame ukamba na lame diaspora mainyi bani milioni ina no matatala wa monde bamwe makautalwa momendo Mombasa angi makendwa Kirinyaga angi makendwa Murang'a angi makendwa Embu ukethani ni tofauti kondo yutambai no mpaka tukamba kwetu ungia lakini kindu kila kinapata muno mheshimiwa Kalonzo ti mutongoi wa Mbaya mukamba yoka wasiseyu mbe kwina kindu kicha uchanjenzi ekilando na ukulia ndo manjenzi okwasia no mpaka rutwe nuke kwikwoka utena kivande no taandi kithitie kula ewe ya wamana vile pe andu ainge muno mathatie milioni nyanya male kuguna kula nundu bataona uthi wa mundu tonya umasumbika kwa sumbika ndu kwa sumbikiwe ko kando na kukulia mukamba ndukakwengo na sasa ikuna wana kwisela cia amani na waziza katika ubinzani ula wiko yu chama kila kinene ni cha Wiper kana mundu la ina mbunge inge ni mutongoi wa Wiper akatewa nikashagwa Matiang'i ndena mbunge yu na kwa chama inge DAP yona yumbe kadhaa na meka homo na mangavana meka utana tambea kwa ndu woitha tuende na kwiko hesabu na kana tujaribu bala tutonya kila nisibyo imina mukenya nuleta usumbe pa stailiru to wena chuyu na ndo ndinda na cherio dio mbunge na muruko meni manayo makuweni na Ichung'wa andu azuna atelemu muno nimezi kupikia kuma ila mbunge ya senduwe ni njenzi nimezi yona kwa usumbe wone musembye ni matatita otungia ni abakani weti kala kanole la ila ondinga kaungama kwa urutu wakati baba ijote tebanga neza mulengo la witu kula mbinge muno na ningo na bena cheni na bena we kwatyo na we kwatyo zuwa alikile muthono lo kwa KCC Kalonzo wa leile kulikana na kukwatana na Ruto na Raila keka Kalonzo no akwatania na Ruto na Raila we kwatyo wa Kenya witha wathelile lakini ukenya ina we kwatyo muno na mundu loira wa munyoro ni mweze muno na ndinda na kana ninye wakili wake na makwani make twende na usinda na mbe ni kusio ngaini wa wese usumbe loko nda kuwete lakini usumbe la weko wena thina muno mutwaitando makabika mwizo na wenda corruption nyingi uketha mbeca cia mwena thini ukolanywa itagweba mathie itautethia mundu Senator we mundu wa kundia hii usungia Kalonzo ayema kuungama ukoka bae kumbini mutabiandwa kana sie eungama atenda na tekwenda nundu onandwala monde me katika ubinzani ulabwevo amamwete na yu mheshimiwa Kalonzo nuna tethisia andu onthe namba ya mukamba ni tethetia andu onthe tatethisia nandi tatethia Nzaluo tatethia kuyu ebinda ye itapane yitu na tuyuswa kanetina mwetekele kana mule ni chote na chama chote timbrandi chama kitu ndio sobya coalition nene atiazia komboa Kenya na mutongo wa komboa Kenya ni mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwa unondo ni wamwekeke kutondoka wayo na weti katika serikali aza katika tongo imonza mundu lawe kabayu utaya zindu siandu notene tomo no mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka kwa tuela muungamia Kalonzo wa Musyoka akaungama ena Ruto mele ona Raila ungama tukamendo cha. Thank you. Augustus, niwe nende na ainge
mimi watula mote meazo tumetone ni Raila nangi meazo tumetone Ruto na ndine ne ulwa chama cha National Liberal Party ashagwa abo munde na waise Ruto ngokwetha yonga mesia maingi omo sezo zuya se chama kezi kwenacho tichaku ni cha Ruto songea makolo ala wakolo ningusongea songea msaizi no wako na ngisongea nenda kwazia zila siende zila siembe pio siembe wa Kenya mwanasiasa ndethia uteti withia we career zila siende uteti withia we career uteti withia ni service ulika siasani utethesia andu uthukume andu uthukume mwene nthi lakini Kenya na sasa Afrika na Kenya na hasa Kenya ulika siasani ukwate career ukwate mbesa wiyake na ukuyaka musi wako ukulwa ni mwene nthi niwo kuona gwasia ala malikite si ala mekalite siasani na bayundu mekite mwene nthi matie siasa ni kana andwala mpya ala meno ujuzi zaidi nundu ala mebo ni batatite na makaemo ningi tuane ngane example ya ukambani mbai ya mukambani ya katano katika wingi Kenya who was a senator wasia actually tuatalo nezo tu over 5 million tuingi sana na tuingi uwi tutetheke tata tambai Paiki ndo tukwatite wasise mukamba watene no is the first chief justice wa Kenya mukoloniali ai mukamba Kitile Mwendwa speaker wa Mbe ai mukamba Mati atongo yenge mambe ona ma general ma army maya kamba yui mukamba aindiata monduma mukamba baindia masenzi seniki thina walikile ba thina walikile utongo ine yu ukitha atongo alamena mo tunamo mayo tukwatanye na tambai na mayo tutethisia tukila no kitungwasia ukambani mena kawa mena chei bayani imagine akamba tuina cash crop tuina ziasi ya kukwata mbesa tuketete hata tukadevelop hata wasisi yungwasia akamba onatwika tutambulika na serikalini tuina ma minister tuina ma PS na ni the fifth largest nungwasia thinola wiboni atongo imaitu nungwasia atongo imaitu thani maemiwe muive timu tunenga nafasi kwase ni kwata nafasi tikwasia ati ningubuthia Kalonzo kana ningubuthia Wiper no nika kwasi atongwela mebo ni mwemeto ni wea mwitethete mwenenzi mwitukilitie tambai kuni bindeni mwibete kando mundu ono mwasi ati mwetela 2027 waiki ndu mwitu nenge tambai nono mbakato dhate ithi younger people twasi bindeni tumunengete ono watata kindu cha mai du sensasia du tindi ya the same wazi kutumutate bikai ya kyathele no tusenzi mbai tusenzi atongo maitu tukwati atongo mpya mena energy nikana mukamba okile asioke bala waimbe wai ibinda ukoloni we mutume ni Raila kana Ruto he ntungwaze mukamba asiau haze ona kindu mpya ona watho wanga mutuka haze umize mbesa ba me recognize kana mundu ena idea tofauti kuwa ndiye mutume ndiye mutume ni mundu kila chumbi withia wone kuona ulamba yitu ithinite na nasia no mbakanye na ntinye neweka tuwe bandu ange moni support kwendu nyi mo to support makwasia generation ila ibo atongo ine miwe yu manga bo tunenge nafasi onatha ni kuita kibile cha president ithie nundu ni utu awetani tuizika na Kalonzo ndete president 2027 senators ayenda na tekwenda atinda akwasi tio yambe atinda akwasi ndikatia Raila emutia atinda haitu hasa baby no liga na kwasi ngeza ni ndia muno ithanga atia Raila kibila ndo kia mutia
Asante. Bwana FM. Nye kwanza ndina maundu mengi. Ana ngula magoje. Nundu wa interest ya masaa ene gitaazia neigwa moyo nundu ati maitu meko kwa wingi. Ni mausi ekimu waka China. Tende utende. Asante. Azuri Bwana FM. Na yutenda tumine. Na nini na wetaka kati usiyote koti mahala tutakawetete yulu aruli nina ikiwa ni court of appeal mahala takana Deputy Chief Justice Philomena Betemwilo endena udhiwa kwa rotala majaji makwithukesia wakwania makashagwa makopetangwa kibila naenda kuambia naguse na tanondo wakili na wanzo wakashagwa ngina yiko nini na yiko nini so no kibani chara kimeo nondo nevukesia atongo yamwe matongo ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka may I say we have constitutional crisis kana tuina deputy president elect na enda Kindiki atie uya hasa Kindiki ero resign chako no legitimate na monde da ngwe monde na muzoma magazeti no ni the standard demand gite illegitimate DP senator sasa zinai kotini na naona kindu chae na vinya muno nundu katiba ka Kenya ni kaandikitwe nesa kana watho ucio ni wa Chief Justice weka ne binda yu Chief Justice ndaikuo na ilo taikuo ni watia ndikabalua azia ebali popoto yulua nthi ndwatona kupikika saasi onthe na ndwatona kukuna wea wake lakini nundu kwekikie pena Kirugoya koti wa Kirugoya ni waitie sindu icio nthe ciungamwe na baikeke kondo ngithele kwa ni agashakwa yithukiwa na yitethela na yu majaja mo kama nyubwa mituki muno timuthenya wa chumwa na ila twandie koti mbe twamba kukulia moene meye usulu mamba asema teye usulu twazoka twangiuka na nombaka Chief Justice yanda newe umayatia undu katiba kaiti lakini bazoka batukika mazoka matuo momazia administratively Deputy Chief Justice no eke wa Chief Justice lakini katiba kanengete uyosu Chief Justice weka na nundu Chief Justice yate mukuru kana geje usulu ona eba yulwanthi alita kuna wea wake kwesela mitandaoni alita utabwa gandikwa balwa kwa mituki na hizo kaisungia okwa mituki akwa nduo ila takunia kindu chubu chamba na wewe hizo ndio ndani siasa mbethio muno nginayu onake ndipio la webo anyuwa kutana IBC yu IBC niena ngana ezietwa ya mundulo nukukwa kukoni wakula mbunge IBC ndia hivyo yu kwa kitumi juju majaji ma court of appeal ni manalea nile na masia ni malea na benchisu kwa umbenji ya umwa tisio kabalaba ku balaba order ya nudu matendie kumya order su order la ya nenga nitwe Kirugoya na kulingana na order su kila jaende senate kila jaende National Assembly na sio ndani siaunga metwe ginale kwa ni akashagwa dikethukiwa kuze na yu na kwa nduo yu sai kimea UDP wa Kindiki ndwevo kimea na sai mundula DP yu kulingana na mea nikashagwa twase yu makwani masilwa mathala na matethelo mataza kumwa kwa kashagwa kwa yati ya mea kwa huko tialita utungi ya kashagwa akatwika DP na akenda Kindiki nake anyuwe kutoa ABC na wako tialita kumwa na wake wela chaku ni chathala yuko nduo obyo siasa ntheni imea ilio uyu etwiwe ewe andikitwe na kwa nduo nundu ni siasa ikuna bo itusicha ni chao kikuendea serikali no poto na ndo kwa ntheni ibina yuko ina pressure binge mno to isile kwa ni na vitisho binge mno kwa majaji kwa maloya nokethe ano kila mundu no wene kini kitu kwete othagukwa chake thui kondo uyu uwoni yakwandikitwo makanzetini nigo kuilie nigo muyao ilie saiyu tena DP kemea utaileta ndwe DP
na nituendea na uzilanga makwani na nini zitenda makatianisia na genda withia nitwamanya nitwakuwe maaza kwe na constitutional crisis nundo rwenda mandipl sabali umwe lakini ndipyo la wanyuwa nigwe na musumbe Edward ngathi kashakwa na odela ya mwiso na ya petwa ya koti nikana au kukeki kwa ndungi ndakaumwe ekale ndp idhala koti kamwa bige ndijoge tiene serikali ya Supreme Court eka Supreme Court kana baina mwana no ona magendo twa Supreme Court magendo twa Supreme Court nundu kendu jujuti ti joju pwe binda enge makwani ama mbunge sikata neta nundu wa CDF Deputy Chief Justice wekiu lakini utu watia undu katiba kaandikitwe ila ita wa constitutional power ila ni bina yando na yule nje marilaye majaji ma interprete na administrative power yuko constitutional power ebya ya musumbe iyo musumbe niwe musumbe wa Kenya na no ila yutebo mundu ngioto na kuakita musumbe na bena mitala tala nozio na wen Deputy Chief Justice o actita Chief Justice uzoka ukaidwa kithitu kingeju cha kuakita Chief Justice na yeye awakita Chief Justice ngina muthola Chief Justice ukekata ukanywa yuko ndo uba uni wende na interpretation ile na you court ne amoye cha the Supreme Court ndio thigwenge tikaangira tuzo mundu katiba kaandikwe na ndu Kenya kana bile wonde unenge to Chief Justice. Thank you nane ngazana tamwanya mwingange nikenda twelenge ni lawyer na ni wakili wakashakwa uni wese nesa kila kiende mundu ya Augustus ni zindu lawyer na wandi lawyer ndi lawyer ende twena lawyer no watutethi wao kwa woni wako process isi watakana kana education mu mease ya assembly zo mono ndo akioteti ndo asendusia oteti na twena madipi yale kwa oyu from where you sit nuko na kindegero ko resign kana kotia we yudu kona maundwa ni makemea ndiko na senator na wakili ndiko na actually katika process hizo kuna asia tosende tuzulia watu tabia nundu nuko na interpretation nizo na interpretation ya kisiasa yupundi tona kuangala kintu okay thank you ani FM na kinena kindu cha kuangala kinena nina zindu zile cha kuangala asante chambe you ona gutwika unduno peba ndu twayetwe kemea undozu ndu twayetwe purely kemea peze mu fulani uteti uba utwayete undozu na nendo kutabia nesa kana undozu nye FM na pala ni iliendelea hizi wezo ndikile wa time bad niki iweze ila kesi ya mbe ya Azimio kwethe wa maina majority katika mbunge ila ula waiugo lakini ila manezi otwamewa yuzi ndula si the siende pezi ndu ingi siende mbingi ukethe apale ibikite kuitungenge siambe uzoketa mbia yemwe nito na kwana zindu mbingi ateo ni koti na atalamu mame yao na makathi mangi ukesio undu wakeli nipe kwendeka andu asuma manthe mundu museo wa strategy ta FM ama nenge woni ama tabiati andu meba yu asu ukasi andu asu mheshimiwa kundike cha mheshimiwa ama tabiati niweze nesilile ya akili ne sia andu ingeyu nikanaka shakwa nibatona ko ke ndanda tona kuungama yundu yupailiyo na wewe mwana anaizi aka na waungame lakini yu nagwe yu ezile ya akili sia andu ingeyu lakini yu paka konelwa pauyu yubo pa konelwa laini nozu nukuzaona sherehe ya Asia wow kaya kashakwa yuno waungame yu kaya kashakwa no waungame nenda ukutapia kasamuka unundu ngutapia ba weapon ila nene piu zetu mekangilile na miongole na monza zetawa anya na uisumbika divide and rule isa wize kitu ne baasa muno nikana wize ne ba mando mundu wa buke imani tete kwenda andu atatu mauna chakula esu na yu
nitwailo make sure ona titumia koti tikatasia Gachagua gethea ona ateneza kuongama ni waongama nikana mubango uzua anya na wezumbeka withe ni wene no ndo nendo gutebia neza Erastus andwala meka ama on strategy metha mesoft muno kwa kwesili ona metha mesoft kwa unene lakini metha methara yani metha me very thara yani ando metha mesilite muno na makabitu ukanyisi ndu mbingi muno nundu yu tikailela ba tikasiati tenda masindana na ilamba kulela strategy ina sia masindana ngakuya pe imwe ila itongoetie theta the unsolved matrix no twambie nezo tika BCG matrix tika this water analysis tika this mat it the na you ukozie strategy tano ati la basi tukumata na tipiki na balance take mwezo hizo hiyo twazi ati nundu asidujo that to combine none ikate kwa tekalate kwa okay na nendo kutabia nesa hesabu ya uteti ni matrix za hiyo umuno na especially uteti wapi you na kwanza pe masabu fulani ukwiwa pe masabu fulani ukwiwa niweze uga ela ula unaitwe ya musumbe kwande Uhuru Kenyatta wokelele asia ithie chama kitu kikwete ngania kwoko uga Uhuru no wezi mheshimiwa Kalonzo yobo ni wezi lakini ndamuweta na yu teo sanga kona university kwete kwewa Gachagua oketa kwatho kwe nona tinasia mtu ilo combine labda proposal ino ya Uhuru na Kalonzo na teaja Gachagua ni muzieni meya okukapa yu pakwete kwe hesabu withi ndasiwe ni meya okukapa na nendo kutapisia ba kadi isu ikunetwe the iliu ndetha the kadi nini muno na neto tha kwananga ukethea nundu ile na size muzumbini kwatia nai banu na ba naro kupana banu beba una nene ana ba na wa musisia no kwasia alona asia na nene na mundu kuma ukuri ha muna githaka wenda kilowa ta FM kana na ba yo anasia ai wa mzene za anasia we muno nde hotel mwenengale kwenge nundu ni wezi kila kekethewa ni wezi kila weda kekethewa ni jao asia ni wezi pakethewa na mwaniko na maika akwate na kadi mwene no ukona yambi yekumiluko isiwe na metho atatu okay thank you nenda tumine masai matone muongo senator tumine na tusia kusia muthia kwa ndateka imwe kana zie kadi zuya wetwa ni FM Gachagua no mezi na Gachagua kekati wetu tonde asumbika na ibinda yonthe Ruto ni wona kicha kwenu ya Gachagua ni vitu nene muno ya kisiasa na ito na umenucha lakini ni weitwa na ishungwa kana tina nye tatu Gachagua kendo athalile na ni mama kendo kwa ukadi ya kuhanya ekuyo maiti ati kula tuenda ona ila tunaiwa munyoro mati yangia nayo ekuyo maiti tikwa na kebela jo sumbe na tikwa na kebela ja deputy izune tanenga ne kila tu kwenda tienda Ruto enuke na tiisi okeania ingi nake onake tia wekeo mundu Gachagua ni wedi wekeo na itwete tia wekeo kwa ndu wao nitukwenda na kweja viti na ugo nikana Uhuru Kenyatta obata undu ni uyu indi mundu la wena ndu nizo nyanetwe ni ambassador wa mugamba kula kwe mwikuyu nako kamwana keto Wanjiru niko kendetwa ke ambassador wa mwikuyu kula kwe mugamba na kwa ndu wau isabuyu na mitakwa si yonde nitumiene na kauni ko kalata ka mwezo ka Ruto okay no kweli wa ugo nikana basi onage kindiki serikali no ya Ruto no yizi ndamateria kekula na kwa uno onage nkwete kweke wa masafu na no mezi neza kana mamwike iyo buchabi matahati emeo ndi bato ndaisa ukeuka kwa masafu maingi maende na kwekwa na nundu yungali kwa yitu na watu meenda utuwania na yitu tezi neza ba ya kwa ODM na UDA kana ndatika mwiso Raila Odinga na kendalea kuungama
usumbe kwa huo Ruto wakati wana zino yakulu. Thank you Senator akaunti ya Makonde ndani kitonga manzo amini yana ekulyo haya ekulyo yesu no wesonge we musiaisia Augustus Chalo Muli tumini nenda kwa CIA ndetu sia senator kwa sia ati muikuyu ndakwenda usumbe ndakwenda deputy isini na aleana na sio kabisa usinu upuzi kabisa no ti ukweli mundu wa sami utongoi ndeza kuutia ewe moyo wawo asama power ndeso melecha niwe kuona atongoi mwitu makwatelilu forever makwaze metia ona akwa ona naba ikintu wikite bado kila ngwenda kuigwa kwitikana na atongo yani kwazekana ibinda mukamba ni thengeye lakini atongo imaitu matutwaite nai Mwikuyu usu uweta niwithi tuna Limuru conference mahakoma na yambe ya keli ya katatu mabanga maundumo atongo ya maitu uko na ngima pinga nikwitha ni maleile tukomana tambaye ni ukutumi nguma pinga uketha twekalile nesa tambaye twanenania nyeno nasi ngo support Kalonzo kana kiongozi unge wa Mukamba lakini atongo imaitu makwatu ni kila chunu kila kiima mekwenda twikala nzi tambai tumakosoe uko ba mwendete nai okay atongo imwe tumakamba mena Kalonzo na atongo yangi muthama kiutha kibwana aseneta ba mete mbai bamwe tukumanita mbai twithe na meeting ya mbai twikulie tambai twendete pa itha utona atotwete nai tumwe uko twendete nai twakwata na tambai population electwe nayo haikindu tutakwata haikindu tuta negotiate lakini mwadhimu inyoka mugwaze mwitu twagema mutwaite au chalondo tiwa na chama chake na mbai yake kubeba ndo twendete tambai tushokiani tambai twikalenzi tambai tubange tambai na bai mundu tutasinda Kenya. Asante uzini Augustus Chalo Muli ni mwene kana ni mtongwe wa chama cha National Liberal Party NLP tiasa ndi muno Chalo nondo wakoka asante twakwata mwanyonge ndokoka asante kumbeni wena meza kwa kabisa bado gwa meza kwa wazee wana wanamugete makoti nditi hayo koti nile zengu gwa meza kwa FM tumine nyine nenda kwazia Erastus kana kapazania kaboneka uzuite mesa kwa ani na utani nende ya tukizia maitu ina megwa na newe moyo muno nzangu atongo yenzangu na metukizia na ina utani muno mawoni la meke badukani ni moto edo anu wae kumbeni na uno ndwa kawaida ni bantu bena tena kwa nye unduranda na kwasia pe okendo Augustus ukota tike thoko pe kendo Augustus ukota na tike thoko niwe sipe ni kwatia disitu na etatu na pe bina twela oneno ba na yutuka kula ni ai yo etinga enda aka identify atongo ikundu kuteko na yaka atongo yazu no thithia esa kwizila kubandai kana mambe ya kumandoza kuwani nuko na atongo yazu mena bina we atumea system niba na izu tio system mona iduta ile kwithote thisilia yutongo letu na guo kambani ukethia mundu na kwazi ati tiketha na mundu Mombasa tiketha na mundu Turkana tiketha na mundu Kisii tiketha na mundu Ilobi tiketha na mundu kondu wiki wathoka nyogethia yuko kasisi etinga nicho wenda ukethia ngaba na wa Mombasa ewa odie na ona muzumbe anake aketito kwata bahati nuko kethia kwa ndu ingi mono maketwe ne etinga mena kula mona ni kwatia governor wa area ya Lamu no UDA usu pe mutumio ndo watu wa Tilamu pe timami no waja maja musale na pe ungi wa pe binda minor function wa kwete kutawazwa na inoni etinga de kuna no esi opika ngaba yuni kula si ati na wewe etinga ne no this time no wewe de na ati meba lewisa niwe uyuka Ilobi withi Ilobi withi etinga Ilobi ikwete view na yukwangelekanya teithi county ya Nairobi no thithia akamba katika county Ilobi
matwe meana kana atano out of akamba around 80k na hiyo na lakini wewe tinga na kamauni mausuisi yandu pau na ikundi yakwa itingane nundu kamaunti wa baza kima kibaza na bailo lakini tinga pe strategy tumea ukethia wa you on a Turkana ukeze Turkana ila manaza kwa maziyes pe madam I think weta wa moyo pe weta somebody moyo waendi akuze na ndi wake pao masaini ando taolekina ila maile ba ya bomba zimetele uzakwani utakate ya kutha maisupia kula zetinga zo atumea formula ziba nitenda kumesisia tememamne nikana withe nitwambia kwisiria undu tetotha kutwika tongo ima Kenya yonde nateka bikabau withe atwendene sangai abingwa manyonge tikethia no bae kumbene twende na unena kila mundu athi mwani mweyi asante kumbene twithio nitimuya mwana watu ndo awali kumbia siasa kenda kiki ziliho na mzee ndo akwa ya weka na sana na watu ambao naitu akufikia wao mwendo wa saa 6 na nusu kutamba niti bae kumbene Mtongo TV na Mtongo FM ende mitandaoni na watu kamwambia tukiwani ile ana nyingi watu mwaukite wa bae kumbene twende na mwono twende tukona ende mbele mwanya pana onde na ile kumbia siasa ndio na basi studio tui pedwa na Joseph Kawenzi ngombe waikile kana kamera ni sawa sawa na cameraman kana mkuu wa pesa director wa kale kwa TV ni Lois Mudama mweke na ile radio wa Samson Maunda na alekoni unawe kile kana mwa kwata kuombea siasa wekata we China we ba we mtandao wa Facebook na YouTube Joseph ka mwana mabedie na ile graphics unawe ile screen ya pia kana nesa kwa Joshua Kitwa na ndipo na mbenje ni mwaka alipota mwandiki wa story kana ripoti ya kuombea siasa kuma kwa kaunti ya Nairobi. Hizo ni timu ya kuombea siasa kwa niaba ya onde ni kuendea kwa chama